So no sansem we and okekae no de gu papa no fi owieye and oba mama ngege broskoto baby a bia queen me chia ewura manya akon okeka sansem we se wonye papa ni onye ni china ye de se ka to ni minimum kura wonye ni da because oje ni di a okọ hell isa se papa no yo trofo okotu bible ewo Yohana asempati nwotwinchichima aduanana John 8:44 ehona Yesu ka kire Israel for say mofuruma ja oboronsam because oboronsam yo trofo ni nokure ni mu obata pa mama nya akonti no oka besi so say osofo usu bempa e obi a wonka no kro yo trofo ye wudini waka we wie no e obedwane to mama ngege say opa ne chew onko papa ne chew ma no mama ngege di nanim e na eja obae opa baabia gina o media no so no de be pesika no de anya no ho no wabu nkrofo nti obae na mama ngege ye na de dada o wadofo ye ogina ne na so matapa mama nya akosi please share the program. Thank you sister. Obae na mama ngege ye na de dada Leila has also Natina is a motherfucker. Show on this social media. Yes. Also a Jimmy Ankasa, a rubbish dog. And now queer Osua. Enti, Oba na mami gege na de dada. Akodi di papa na tema wie. Ama papa no ebuafu no. Enti di oba ya ne say, Oba na broskoto so wo papa na aseye. Na broskoto nkopa choma no. Na broskoto kopa choma no de no babo broskoto. Na eja omo ye bibia friend NNN eni ba ko gina man gege eni ba ko gina Natina. Papa we be wura mu no adwemfini adwembone osofo kromfo tutubotom ni we baaye no na dia wo ya ne say obe create confusion NNN ni mu na obaaye no na nipa bi adofo bi afiro makomam afa mama ngege dini e de ato ne omodine so be hunu ngege this ngege that ngege ba we ngege we opese eternity mama ngege na adofo ni nyina be di ne nsem na adofo bi amufiri makoma mu chema mangege ne mamudi ni nyina be ma no nti de oye ne say one mama ngege di edi nkoma no a record ono musu kodi nkoma no a record ohwa no ato akoma obi wo back door se tie de mama ngege ka fa ho akwa we ye saa tene nipa bebreti mama ngege abra no onim ho hwe ewi ase wa hu from te hoda oba walefo a o battle depression na wale ho aba asem na adwuma ho aba asem ne mampo ho aba asem na baabi odampo ho aba asem ofro brother onu so your software akuta bible ya wasua nyankopon asem na wonim na duru de na betimi aboa no enti ebra wakwa ahohia mu sa waka cho se wo ye ne nurse of king ye duru de ne mpo na BBC mpo na no katum no ntimi nkasa ginamu ma no duru de ne mpo no da ho no ntimi nkasa fa na besene ko fiima because wo firi nkuranza odi free nkranza eko fie ma obetima gina nkranza atobo akoto fie ma mo ben so not to know we say nyesa adwene no ene wo abrantie me ye onya abrantie mpo papa Natina apostle osofo we tiri adwene mo nyesa adwene na wo sa asofo we adwene mo na emom na adwene fi adwama ho adwene esa so no ankasa we adwamanfo tutu ni sofo kohwini ya wo ne nkrofo yere mo deda. Yes, charity begins at home. Ebebo dama ififie. Wo hyase afiri nkuranza ebra no ne made da rough sa akobolo. Saa no de ne nama no de bepie nkran de nam nungwa. Na eja na wo talent fu bi nyakopon adom ne talent kakra wo de to nwoma enyo kra nyanyum papa. Na okopie papa bi e friend Agaios. Na nasa akwa aba na nama. Okopie Agaios akache. Obesta mo a. Na Agaios ye say obefa no no manage no aboa no. Enti na Agaios de ne kolifie Agaios introduce no man na yere ewi akire na sa kwase ampanyini we kromfo we tutubotom ni we dwaman adokoro no se nkaboare dwaman adokoro se no koboa na akua wusu a ewi akire no na woni Agaios yere akwakoda emanyi se kura bom ne na akwakowo ema ewi akire wakoto Agaios aduro ebe se okuno apia bebre kai Agaios interview nyina yehuni right kura na se boy sister no se asenso. Enti sa kwasi ampanyini gegentwe Natina we ye nipa bi a ani kwasi agege ne so wo ben mama ngege ema ngege eye ni yie wona ne enante mama ngege ni nipa first time odeni gina machine ade twa 360 so we see from koye to afi ne ne so biri no because onyina ebi so da papa eti akwa we ayi obi a oye wudini mama ngege ye ne yie wodi nanim
ma ne hunu nipa kukudam te say alodia production alodia ya wo UK enura mami gege ne Mimi di love ne adofo bi ko hia alodia na efe keke uhuna video no say kutu say bam na Mimi love osno ne ho ofe ne nanim da ho na ogina mu na broskoto na efe keke kwasi ampan ni we nka first na ko di mu John say John kurasi ni we ko di mu say John mami gege di ni ko programs bebre dressing po no onim dressing oba afoforo hu coat a hihye no sa coat ase Vietnam fo coat a hihye no baka se kantamanto rejected ones kwasi ampan ni we nanim tum ni timi kusu dressing kwa no onim dressing Jimmy for sa coat kantamanto for de na ase na 11 CD 22 CD obako 11 CD 22 CD 22 CD 22 CD eno bi na no hihye no media no so onim life bo ewi akire no ya odi mami gege achi kakra hu kwaya faso a ya hye hoodies ne niema no afede ye no agye nhini na waya ade bia ebi nsi da first in history se osofo retention welcome bro. The love is deep. Na, what take advantage? Oba battle with depression and anxiety. Bibia timisi, se bema katachi po, se, okosa ati biya ni ma utimi tu nsawe se wanyere wo ho amogidi anye dina, obetimi asei, ebitimi fahama na ode hye ne kon. Ye nyina yenka ye ho ya. Anyumtuni anu obonyo pa Tommy Redu. No ne Frank Meza Pozo, those days omu jiromu na so pa. Tommy Redu fahama ena o sen ho kum no na kwada ne na ba ko ai bisa sa da ya o se o de ka o de ka into kum no ho se nipa kote biam ne nadwuma sei ne ma ho ba asem na ba bi odi ni tikura beto ba asem a wetimi ye bibia bi ti brosko to twebe no oni se wanya osofo wanya apostle bia obetimi aboa no na nka wasa gina ne na so senye sa agenda na kwasi ampanyini wedi nam kohwini be ma wedi nam o tutubotom ni kromfo we ashimo nya no ode nam no de se wo ba so be wia no akum no ase no because we ya shawani nti brosko to twebe no na no see cross mami gege ben na no see cross wasi afa e de na chi beka from no oja na yere amapoku ya ho na ode ne ho beka mami gege uye we nyina wie ye no a bibia nsi ye because na offense obetimi abenya mami gege no atwi na di it is on record say okwa abrochie foforo no oba bi ekoya awale ho hye o Manchester ho no kwotena ye ewi ache no obu oba no fa so say genji ni sika amanka do obabo sa audio na me nyina atie wo media so na SƐCRETS boy obu no fa so oba no kokan okaje say adanse be na wo sa waju sika agreement be na wo ho oba sika oyo obi a oyo opportunist oba obeso ye dai obetutu obotom no wi awo ono de that rough wi anu adwane ko ba brosko to so ye smart from afar onu se wo no na wo ye gentle but obe wo no wa po wa wo mpo onu se wo ye jimi wo nye papa eti wo twi wudi kakra aja odi di English breakfast ya ena aja o ma wo clean pussy no ma wo do anu bobom na afefe emu gogome ne nyama ne nyina ena owie no pa mo se ko ye no open wa ye awie because we deserve no ena obrempon papa bi be ma papa bi ye na ne bia o te brofo otimi twire ni dini twire brofo no aba no se ko ya adwuma ni nyina wi de na me pa no because anya hwe no wodo ho bebo me no mama wahunu ene ma ba ko mienu ene sim do akọ programs am wahunu enti so aba be clean me pussy na mama ya lekele ko ho nyina de gogome no mama wa mena guye ma fa ojimi kopa ba bi da ena papa we wasofo ko hwini we apostle we sansani aso apostle we aye ne yasa na osole ya wati media so kwan ade ya ode na no akwa clean obi pussy ode na no akwa pepa mami gegase e de gogomene na ode pua nyina wa mene nyina agu ne yema na furu adoa e na owie ya pam na si abontene ntia ye ne yasa rich love ntia fedi ye osole na wosu e ye busa se na adai na wo yire na amopoko na wale no mpena ka wale na na wo agimi ana wo yakwase ana se wati sika akofo ba betena fie na osole woni di obi yire achi di nkrofo yire ada wo agimi ana wasu nnu ayen kwati a me no ba din komo se me pem wa mo me na de ko ngege titi ho ene ngege titi a record me no de ama na wo platform so na wo bo na wo sere na me so ma so du apuom se wo me kire mo hunu se you are nobody me kire no me kire wa mo hunu se minim e ba fie nyansa minim cheo e che school e ba school nyansa minim cheo wo ye jimi me ba nkranza na ma be hunu wuntwiem nti wo me ma wada pa daadi kala na de ye ofori
na nra ma so mu na me twi wani me de wo twi abo so wo bre wachi a akọbọ audio na ye kodi eni ntokwa foro wa na ato akeka ntokwa foro wa na ato akeka ukọbọ audio wo ye jimi fo papa wa jimi papa na audio oka no audio enti se obi ne mpra kra nkomu ni agro nkasa ansere obi ne kromu ni agro nkasa ansere wo ye kurasini ankasa wo ye kurasini mam kan twim na nya oya wo ye aboaboa wo ye kromfo tutubotom ni wani magu ase ama poku ya me catch you say wo kra wo nye save because kwasi ampanyi ni wotwodwotwe we ya wawale no tutu ni sofo we tutu ni apostle sofo we ko hwini sadwam we wo nye save won nchen because wo kra ba record wo omom won nchen nyina mo nya careful yesi asema yeni hu adanse asema adanse ni hu yetimi twa bi di ya adanse enche bia mo beka ya oba ya wo ye show no mistakenly and obebo Kofi Albab audio bi a wa recording on in the actual say Kofi Albab was starting Natina started recording Kofi Albab gu ho wa recording bebre dia gu ho adaache woni na be ko a wode ba be ebebo nanum asem dia be gu nanim ase enti obi a woni nenam bia mo nya careful ama poku ya kra wo nye save e kan okra na a kire wo obi bia because wodi bia di mama ye dokas wodi bia di na kwam ne destiny helper Nana Kwame na so akwasi ampan ni dwodwantwe ko hwini we ya sansani we ya wonim ba bia kurase ni we nsa oje visa ch0pment kitikan ho ede ne tina play mu hu se mra mebo show o UK owie no dwane ye na kopa ba bitan no de aka system ni mu enka nipa wa ye use ni yedi natem o job boni bia se de ka so de wani to because ye se obi o papa no wa haw akwa we afa na ni anto o kom Nana Kwame ne yere mama ye dokas ntem no o create confusion some point no den ho abo Nana Kwame watene Nana Kwame against mama ye dokas uwura mu Nana Kwame mama chese ensem bebre o create confusion mess wo ho na nka wo Nana Kwame de wa ba abroche na bibia simple akafo ne to na yedin because Nana Kwame amfa wa ma me kama chia me hu da se nka wo ke twitwa wo se kai brantan pa ne kotokuro ke twitwa wo gaga wo nkransa bontre so ewie na wona masisi ya to ogubiem se wie no mu ma bedi because nkrofo yere mu na no mu deda anya sa ti abodua ama nka wo furu nka wo na honhono papa ma wo wiye wo kwa siampa ni kohwini jimifo a eni kwase so wo de sa boni we nyina di Nana Kwame anso hwa wo de bi di nana yakomya e recording be boy wo de bi di aman krado wo de bi di Joshua Kranting wo de bi di mama ngegeme kra wo de bi adi me sese hwan who is the next me no ka say na no mistakenly wabebo Kofi Albab enuma sema wa recording no e kire wo say samre wa Kofi Albab wa ye na yi ne folder do so da ho ye ode ne nsema gumu ya da ache wobebo agu danim ase wo ye kwasia ni kwasia so no so wo ka asem bi say question na obisa mama ngege odi me mpese megia asem afiri na no me pese ono ankasa wo ka nanum asem na yetie se do sika no no muntie no Panza me sheda interview che mame eya wo do nsa she wase wo yi die so ahu o se me sheda interview me sheda o sheda no interview no sheda no obisa ne se udwale ya wo do nsa e she wase wo yi ana o ye kwa sia Natina wo ye jimifo wa jimi wo ya aboa onim nyansa wo ye kwa sia oba ono wanyini awo mamunum abobra tutu kwai eye niema bebre wo na abeche na dware abebusa ne se odwale ode nsa ewura na ase hohoro yi ana yeti oye sa ne se na onim de obeye obegu oba na anim ase eti yese eye asembisa ni muaye na ekro bibusa wasem abema ni muaye etoda obi bebusa se na adai udwale ayo nyali ya bebusa se di eti na busam sa ukobusa oba sa oba ono premier ni ba wa beka kire wiase nyina se udwale a efeso ura ne dem a etise hotel room ne da ya ono kwa ne baketo akra timu no ukowura mu a etise hotel dem na nka pese body na ono de nana mabontene na ode koba no ene na obema na yefi wo ya kwa ase wa chimu nim nyansa etu bisa nipa we asem se ya obe confuse nipa no bisa adede na hunu ye. By the way, simple me de asema wo kan me se eye bosirem ka wo sheda na wo di sankwase asem no wo ye jimifo se ye no krempo a se ye no krempo wo de fa se ye no krempo a
enka se o record na bebo se ye no kure se ampa se ebia de wo kan ewum na wo pese oboa no a enka wo se obe record na bebo because ye nipa mienu ntem asem private conversation ebi obi ne mpra ene edi nkoma na obi ne yire na edi nkomo kwasia wagimi e kire wo se wo share da se o busa no na watoto na no na be record na de ato what se da bi sei na de be gu n'anim ase Natina kromfo sofo tutu ni bema Yankopon twia o ka wagu w'anim ase wagu w'anim ase star bia bi na bra ba waba atena ase wo ye wadwen se obegu mame gega anim ase wo beka ade be bio hwe wonim audio we me no enya behwe ade abeboa no se be kirew Natina de obenya so mfaso ne se kwasia pain sofo tutubotom ni sofo tie me nya se tu wetirim wetimi post mame ngage naked pictures ana videos bia wo platform no so nti de beboa se ko create website ne fa de wo bia audio so no ene ne nude pictures nya fa ko gu ho amanfo be kwa kohwe ama wanya sika didi ho no na beboa wo ya aboa wate wagimi papa wonim nyansa wo ya shawoni tutuboto onim kwase ampanyi ne dwodwotwi a wonim nyansa wadi trust a ma wiase nyina ehu ene me be expose big time Natina be ka kire wiase nyina se ne papa ye wo hene ne papa firi nkranza hene himfie enya ne kura da wo your true for concern e de otie ne se nkranza empanifo ne nyina bebre o ma wuwu empanifo nyina dodo na awuwu na Natina ne papa ye frɛ no opani kofidi amono no na danfo pa ne nkranza man hene na kwa me bafo otoso nan na ba bia wo bia me kiawo Natina papa kofidi amono no na danfo ene nkranza man hene otia konwa so sesia no ne papa nkranza man hene na kwa me bafo ono me no kasai ne papa no waka baabi nti nkranza man hene na fa Natina papa sɛ ne papa quiz hair braiding nti nkranza man hene no ofa Natina papa sɛ ne papa enti sɛ Natina papa awudi a na kyɛ sɛ nkranza man hene no wafa ne sɛ ne papa prekope kwase wo papa firi hene fa aboa funu huru obi a wo ye ohene ye ode hia wawu a yede ne funu chinchiri krom saa na wie yede na koto park so aboka no pidi na to ase da wo ya aboa kwase wo je ho to yie hopeless no nantiti fu kwase ya jimi wo papa ko fidi amno no yede no ko firi nkranza hene fie nkranza hene ele kana koma se won shop papa ni monyam because ene papa adamfo no o papa ko fidi amno kwase ya jimi we ya se ayie no se nya nkura zaman hina dawroma ene ne fo dawroma na fida fie mu nyina prewro ma ka ayie nkura nka mo atimi anye aboaboa kwase ahwe obi a wo ko ayie na Richmond Morgan ene ne nua ba agrada amma peko papa bi se fa ko yo papa ayie na ba wo de aba na kwase ampanyi we akofo obi yire aba betu Benji hotel e won nkranza wo sole ya ho no de ka ne da edi akoni aba osole ya no atu ka no pa be hye wi nwura nyina na wo hye no ne sister ne hye obi yire ade na betu hotel na kwa siampan ni yankopon pe bone odi musuo ene ka na konya accident no because Morgan ka ya register your DV number na bo ho esi Richmond Morgan fie o Accra na mu yi driver free nkranza be fa car no me no ka say no dia akosi ane say e wo so car no oto no tuya ka enti omu de tow track ene fa car de free nkranza ene de ba Accra ha kwasia Mo se Natina ba ayi a oba no de video bi ato na white car bi si ni fie nanim aye kankama share car Natina ba na car obeso ayi a video na car white car private car na si ni fie nanim aye kankama share car no de man Natina so onyu su bi wo kwasia pain na wo mo bra what celebrate over 20 years se ne papa enwu a ka ono ni nua ba dollars ya wo UK ena afei ni nua pani Dr. K Bafo anke kasika mom ama hyehyɛ single room dankora miensa o ekome enyo echen 1 2 3 dankora miensa obi ade 11 on toilet and bath hyehyɛ mu because oba ko nya baby na kwasi apani we free the sika of the man 10,000 and odi bi be share dan ni mu we hopeless no entity the size bi ani media no so me po enye the size ni me because me kura me ntu kwa da me te ha no kakra be di mi nsem no me yese me mepe bibi kakra me meye pata bi na me fa me mangum enti wo kura nya size ni me kwase we wanye yie nyina free emma onye sika na de road rose woni nam na club e wo UK ni hotel sa ne mma ene ni ba ko obe join ode no bebo ma mengege obe se woni mma na wo mu nyina da wase obi apɛ wase ope no wan tia sia na wa record do ato ho wase oje hwe me expose sister Fosti na young auntie Fosti welcome Lindy
Mumusa Natina Augusta mo mumusa Natina say video na wo twa car white na sini fie na nya kanka ma share car kwasia uyonko bema wote Canada wabo brato car aboa 20 years in the UK Rich mama ga ma car ka ban ka ni car wisu wo de car ne mu na wo wa hyawo ene nkrofo yire mo deda ene car na akɔhwe ase a damage car ni damage rough na Rich mama ga talk car na ma no ka che say won tua ne car because ono ne car ba beton this car na Natina so ya aboa wate o ka say enim ho be se me expose brutal kwasia mpani na be ka che wiase nyina say wo sister pani na dobia e mema dodo say no matena woni kunu ya me no ka say woni kunu me no ka say mu fie ho bia ni ho enso watu afirifie wakɔ ha dai wo ya aboa kwasia pani ada wo ba be say be ko UK die na siye wo sister pani mu adobia ka say wo maame abrewa ka woni ho na adobia na wo say ko tifie no ho maame ba na musuba mbone ne de wo ye ti sister no timi tena fie ho kwasia pani wo nua Vic ebusa say mema dodo say no ma wo a woni kunu wo ya aboa wo sole a na wo de nipa ma basia o ma bobra afuru pray enye ba akwa kodi akoniaba asisi omu manhye omu fie papa bi abia bi omu nyuma anim ti social media na odi o matem rough be se Natina be ka che wiase nyina say private car white na wotima na wotwika Morgan de no yesu fie nanim a wotwa video abeto so a wo de brag nye kanka ma share ka wo ya aboa kwasia wate be ka che wiase nyina fu kwasia mpanyin a tutubotom ni a akromfo sofo a hyewani sofo a ono otimi ne obi yire koda owi a na wasanya kokoduro abetra badwam e ka kire wiase nyina se ono oba na da oba na se mole oba na se kankan ye tiete sa ne se oba na mane de na no abonase e kini kankan ni nyina bonde ni nyina momone ni nyina wamene ni nyina agu ne yam owi na oba no hu se o ye jimi o ye kwasia into okan etiri esi owo na tikosi abontra na dwede suom se fa wo jimi no kwasia no fa ko yira mapoku anchen ne ko mu woni ko no ne ko hwe no kwasia jimi ene kro so wapo no obedi brosko to achi so wapo kakra de ya mo hwe no anopa aswata awi aswata anwumra aswata no de krama chen abia no komu kwasia panyini we onya sika no de tuto fake niema okokoto atare a o hye kakra no asade akono de aba be advert onim said they use perfume mumu say Natina say perfume be na no oyisuo oba ye kra me ko hu na ne ho ye me nwanwa na me pese me smell because me perfume pa na me hwe perfume ko oyisuo man tibi kwasia hu fifire wate ho kankan motom kankan kwasia kurasi ni oti abrochire 20 years amma bra ko hwini sofo sansani sofo de babro bai wa be scam nkrofo be ka kire say ama crowd kantinka of ama ba bi obi amechia wo ka kire say de waye no ya wo wa record na be boa ma wiase nyina ate ya opportunities na wo wa asofo chen se ni nyansa be boa mu na wo wa sisi nyina oba mo da ne kwasia panyin wo media no so obaje obabro am wo ku hu anim asesa akopin so be free so e kom hye na be mo fa man wo ye prophet na fia se wa kwasia panyin we ti social media e de man anim ye from me nkoti wo be bo audio wani nwu asem wa hu wa jimi papa osofo o babro se montoma no na reka Nyankopɔ kasa kyerɛ ya o ka kyerɛ sɛ nyensem nyina kra na bɛka hunu abɛka na nka mpɛsɛ bɛma ɔsɔfo mu ya ɔno ɔba akɔda owie a ɔno aba bɛtena badwam ka kyerɛ wiase nyina sɛ ɔba na sɛ mole ɔba na sɛ bon miwa nya baako wɔkɔ baako wanya ɔkɔ mpreduncia na ɔkɔ ye no ɔkɔ mu bia tutu de multiply 32 ne nyina wɔde na no bɔ mu ɛtafre ɔba na sɛ ɛtwe gogome ɛne mpunka ne nyina de agu ne yam odo pele nyina wa mra agu ne yam aboaba weti wo didi ni pattern beyond measure yana fia kankan bodo kwasia panyini hwei ma mu di na kya nyina be se mu nwane na mo nye mo kra nkwa tutu ni sofo tutuboto ni sofo kromfo sofo ahyawo ni sofo ne krofo yire me deda me se be ka kire wiase nyina se Natina okọ papa yire wan kwa fa obi yire ankwa to benji hotel ana ne da ho na na ya fa se Rich Morgan pick up mu na mu di do a wo de koba ene ka ko nya accident balok ni be ma hu musuo wate obi ka papa ono akoto pick up latest pick up electronic car papa bi camera ni bibia abobọ ho e ko akira bibia kwasia we e de na dwaman ene ade akoto Morgan car akoto atwena kwese car no aboaba kwasia we so le no didi ni patem
Wunu ama no ma mo bra nkwase o motete ho a adwaman adokro mu se yale mo kofa bema na bema na dampo ma na omuni kuna o ma bo asesa gu nkranza no wachi omu ho bedidi nipa mamafo atem aboa ba wate wunu ama no Vic ana dollars no kra no do so wate UK no ana se bia adobia no mumu ho na betimi a compare Broscoto ana wofa owusu no ma no ho na betimi a compare Broscoto ana wofa ase beki no ho na wo ya aboa krama baga biga punyiniga agbelima chichinya chinafi bulu jimi Sister Katrina Ajema, can you imagine kwasi ampanyi we ya betra media so di nipa ni mu yefom we gya onua maamo kokko hwe omu ba besi o ma wi apetesi atrotro a omu sa nyanku papa kura nsra ya abuja pokre ene kreto ase no mamia kum amo mafuru nyina ye de he se Burkina Faso tomatoes e ba be pro Cote d'Ivoire tomatoes e ba be pro abo we e gya ni nua ma agu akurase ya omu nim kotoka no ma ba be furu pre o ma no se de ye check in ni check out so omu hu se o ma ye gye boarding pass mpo e ko tra play kwasia we wudi nipa mamafo ma bobrati abrochire ya babasiafo asisi fie e wo Ghana ha e bia toto manche so abrochire kwasia kobolo guy didi o matem e toto ma say rough this time round I'm facing you boot for boot me di obi o mo maka o mu wa chebia me hwe mu because mo empra na nkasa akra mo leader na nkasa ma so ne du epu ma me twinase how much mo ma mu guase me pese me mu nyina me create awareness na me conscientize mu na mu sua nyansa se sakwa we ni obi a ye ben no o ye wudini efo kekanji kwase we wo de man ni mu ye fom ya so papa kofidi amono wanwu a kamu nim sa mo gigi sika nwanom yensa at United Kingdom ohima krum abesi dankra yensa dankra 1 2 3 toilet and bath ne shemu hall nim ewo abusunya asase so kwase wo nipa kasa be kasa bi aboa ba watena broche so many years na papa kofidi amono eyale ene ne ho adamu efefi no nya sika nto aduane nie no nya sika na de toton krama che tu kom o de to swata hye kwase jimi aboa jimi woni pe kasa bi o kona papa we se de wawu a papa na so afa o da ho a wutimi wu se ekom kwa ne kunu mitimi fa papa funu meto social media te se de okofa man krado ma mi funu beto social media no kam do papa funu beto social media etina wo grom ho me shock o big time wo ya aboa wate kwase o mamu nim wo no da fa wasem ko mo so ikanya sa akire aboa ba kokoro se na papa wu papa na fa wo da ho because no ka ekom ko na kum papa no so papa de ka kire mu anuano me ensa ono ni nua dollars ene doctor se so ma mahwe no na so owu amamu sina yi ase kna ma baga biga punyiniga kwasia wate hwe obi a wote abroche so many years na je so ma me ko free crofo ba yire wa ton adi akukuwi ase na owi onya bia to aduane adi na kwasia we de sika ebo ahyawo e de road ross e de da hotel wo United Kingdom e to ntade a ya twetwere mu aboa ba be se be ka kire wiase nyina se sa private car white na si ufie ne ma we to screen so ade bosu na nya kanka ma share be ka kire wiase nyina se oba nkranza no which mama ga pick up na de ma se fa be ya yie no enye no mu na oba na tutu na ho na mo da na mo di akoni aba ba lock ni be ma ena ka na kwanya accident kwasia aboa e kasa bi audio ntokwa afun ato woni akeka na say was it all three of them are hopeless people exactly bedroom yensa o dankram yensa 1 2 3 abusia sase so enya abusia sase dan kran o tema ana kumase ana takrade ana kekos ana tachima mponkranza kwasia wo de beje fans e be che ho tof wo yale papa to baba audio me say audio no de anya hwe kofa Broscoto ho ni naked pictures ne ko create site porn site ne fa koto ho na benya sika die wo ya aboa mama nyako wo ya aboa Natina wo ya aboa can you imagine kwasia we so le na de man nim ba be ye fom unu amba me ko hu kra na ya ma reho aboa be ka che wiase nyina adai ene se mu nyina mo wa control ma da gu fie ho ba unu ya ba do bia onti fie ho o jimi no kwasia ti sister ne timi tira fie ho wo baba de tokwa na ne ko one ne kon tokwa be ma kwa donto to si makoa fa jirito to bele o to taba o to lege jimi kwasia saa no te saa yesi charity begins at home oni ni nua mamo saa no de pia o de konkrofo nua mamo so aboa be ma wu mu ma bitch useless non-entity aboa ba wo medika ka che se mami gege no ho no ne wo nua ma no fo ni fam omu hwan no so wo che no omu hwan no so wo che no ya kwasia ba bia ngege dura
be na konwa atena ase no unu ama mbe gina tentene ba bia ngege dura ye be bie pram na awura mu no unu ama mbe twai wa abontene aboa na wokra na woda asai wo seso ntentan wate ho asene wate kwasia wonsam de nsa de wode nante fom aboa ba wati abrochie na woni manibie woni mieye woni mpose ye ntonku papa na ye nsra na ye wede ye nipa tuntum ne ntoso na wasene waye tum te se jabidie waye tum se abansa manka ma si jahie mu kwasia me se wo abro na wote adoma ko basem me no ka sei se me pese me nan so che obi officially oso be ye me blogger na me so ma ye blogger na mpa nti no retreat, no surrender. I'm ready. Say me baba boa, me king Joshua Quarantine. And afi me big brother. Tension mine. Near face you boot for boot. Boot for boot. Tooth for tooth. An eye for an eye. Abuaba. Kwasia. We wana. Me kind of natural play because nyan sebien who asembien who come meet me ka. Watembien who be dia meet me ni. Wano nya dren cheme. Wo jama nim kra me so kapreba because you are nobody. We a toothless bulldog. Wa jimi a wunim nyansa adwene ne wo fom ti wo se me di nyansa ne adwene tu tirim wa jimi wo be kaya ebro be gina ya ni mimi nantwie mimi say wo be jimi ne ho ape ne dem beto wo pe ade kyen se audio supia bontene na who cares at the end of the day no wo ankasa ne wani magu wase and na wiase nyina hunu say first in history ohima empress first in history osofo a ode Bible aba social media so obetwe akra dia manyankopon ewi a chire no one nkrofo yere mo na yede da na nkrofo yere mo a o manya depression and anxiety o maba ne nchen se omwa no o mo pem wa free no ewi a chire ono ma de da ewi a chire anso ha o wa record e de abeto badwam esan se okoye no na oba na se kankan mole ho na oba na ma ne na no abonase empredunsia times 2 32 times akrini ho nyina e na oba no hu se oye bodanfo onye papa na waka na si abontene e na broken heart ikunu ashawo ni sofo tu ni sofo na ma sa twaje kuma kwa aba mo na tu ni sofo kromfo sofo ehu aboa okra wo yire trust o ama poku ya hwe ho ye wakwa we ho we wudini obetimi akun be ma otimi gya ne yire ne ma ho ekọ obi yire ho bia we wudini wagu anim ase wagu ni wabusuafo na o ma nyina anim ase oye kwasia jimi ani kwaso jeje ne so oye aboa ma woni nenam nyina monye careful oye evil oye wicked man oye demon oye monster beast aboa kwasia ni pe kasa be kasa bi be si create porn star porn website create ne fa broskoto naked pictures na also one fa kogu ho na na be scared because we dey ba Facebook and ba block YouTube be block be be boa no se fa private site bi fa kogu na scared na audio na de nam ne de empusu obi a be se me ma so odu apu no me ma wiase nyina hunu wadwa man na eku mu no adamo ne honhom na ati mu no okro no na ati mu no wo ye kromfo tutubotom ni e de Barbara be scamming ma especially obi a no tutubotom wono da wi a na wadampo no adwane ko kromfo sofo ashawo ni sofo Saida Tahilu akwa papa bi akoto oye kwasia panyi ni jojotwi a wachimi asam so a eni kwasia so no so aboa ba wate nipa kasa be kasa bi mfia duo no e wa abrochire ammo bra brochire be di hia ya onese ono opese oya abenkwai a yeso toto ma abotom obawi kotobi a yeso toto ma abotom ope mobile phone yisu a oba amwara wetimi nya phone yisu ope watch aba a oba amtobi ama na wetimi mmo kwasia we nipa kasa bi aboa ba wonnim nyansa menkoti a wa record bebo mo de mokoso mutie no na mo hunu se o sheda e na o yesa o no akan o se o sheda mutie no Pansa me sheda interview chamame a wo do nsa she wase wo yi se ma hu o se o sheda o se o sheda e na o ye dai obusa no na metwe na nopa ebia matwitwe mese marisu maf wash na obi bisa sa ade na ntwitwe osiana mabisa sa ade manum bon na sento manum ebia madwale na ebia obisa sa ade na unwale na mabisa sa ade sento me ho ana because nipa na obisa sa question okwa ye ne nwanwa se ono oba ono onni osiesie ne ho ti abrochire ene 21st century na okobisa ne se udwale a wodon sa hye wase wo horo ho wa hyeda sa obe record no
because ono enya adweboni mu a kwasi ampanyi ni wagimi wate wo ya aboa lodi na apia wo ya kwasia wagimi wo ma me afia Agnes wa wo wase ne ba bi kwa wadwene wo fom emma na mo wona nche ni nyina me so obi anya careful because the odi ngege no betimi de ubi because nya ma me ngege nko a odi bia ye ma me Edokas waye nana kwa me bi waye amankrado bi waye Joshua Kranti bi odi bi di ma me ngege. Now who is the next? Why so na eduru? Oya aboa nipa. Eje bia o, na no wototo osofo usu bempadini. Ewi akire no, wasa atwa U10. Se okwan ma papa no. E kire o se oya amobra because oya sase de be ya papa no boso so a, obesendi sika, obefa papa no fa cedis. Wanane de ko dollars ana pound sterling. No de akoma na bruchi se wonye. No fa ntena ho no fa ma kohwibra. Kwasia. Wanye ye nyina firi ma asem be si Natina be ka cha wiase nyina ase private car na white one na su fie anim na wo de atwa video e wo fie an wo de ato screen nya kanka ma share car wo ya boa Natina be ka cha wiase nyina ase Richmond Moga car na agra ne nua Richmond Moga de ma no wo konkora nya na de bo pray man ko hwini sofo a shawo ni sofo tu ni jantra ni apetasi ni sofo oba na obetena kwasi ara se obeprichi na nanim nyina pra fifiri se apetasi adi mahogani ahye akurase nsa na sinachi no nom ne sensuo aboaboa kwasia wose Yakob apa ho ntoma Yakob hyela no ma me pen ho na me behunu hu nwuma no ne ye wo ya aboaba woni magu ase tu ni aboaboa kwasia woni pe kasa wo be kabi wo ba be kabi be ka che wiase nyina se Richmond Moga ka na o de ma no enya no na so la wutu ka no na de aba hotel ho ene obi yire aba beda sister to dulo firi kuma se no bra be ka kire wiase nyina ko hwini ho ba lock ho musio wo obi a wunua abronsa se tam akofa ka ono ko onyo na driver wo driver ni na mode ni free enkuranza be fa pe kopono de koye no ya sign no wona na etwi ka no wakọ ni nyina hihye nkonya ya hye carpet for no pon ya omoko no omo ya carpet omoko no ena ba ko baji key ni free oni no ho ena okosi wo de pick up no kosi omo be ya carpet no adwuma no wo ba no so asare kana ma kwasia panyin na waboro nsa na anya ono no ena okoto ka na to twene ye onim driving oni lances onye hwe ewi akira na Natina kwasia jimi we e ka kire wiase nyina se agrada na ekwakoku no na we fully fortified enye se ya bo no ho baya kanye se aka agrada akoku no mi wa ka no nya na wutwie wo ye kwasia wajimi papa sase we agrada suni suo se odomu no ni nua Richmond Moga yes ade ne ma kwasia enne wonim se rent car o Ghana ha wonim a day wo rent car ebi ho betua 2000 cedis ebi de onya na 4000 kra unya 1005 a day wo rent car enka Moga de car ne ma se fa ko yiye how many days na fa na de ebre no aboa car no maton ama no Richmond Moga car no wa ton ama Natina se Natina ntua ne car aboa wate kwasia ne ka wo ko se obi car na de akosi ho car no mo de si tow track so firi nkranza na mo de ba nkran ese se otua car ne ka tua car aboa ba jimi kwasia ontibi kofo obi car fa ko bo premine e fa ko bo hyawo na nkoto car no wuwi a wo de akoma wunu a wakọ boro nsa e ko se obi car na be pa ba benta ese se otua car ne ka ye kwasia wate wa jimi atra so asam so aboa ba woni pe kasa na be kasa bi oni nwu asem 20 years in the United Kingdom ka oba wo be ye ka woni hwe kura no enye o saloon car ba ko na private car ba ko na ke siufie anya hwe 3 bedroom self container wa fancy ni nyina na ka wi out the defiance ko hwini be ma abo waje wo yiri sika se wo koto asase wo yira mapoku ya sika se koto asase a wo hunu se enne business ni bibia won kran business wo tema obi wo kumase ekura kasie mu wo tam sika so de koto for plot won kranza na wo yire se falisika abra no wo ye kwasia wa jimi falisika abra no ka wo de kura tobe 2 plot wo enkran ne koto bi wo ekura ase wo tam sika e de koto ekura ase asase wo ukrom asase wo kranza na no wo yire se falisika abra no wo ya aboa wa jimi oba na hu se wadwene wo from no wonder se woni hɔ a na wa friend mprada da rekemafo na wo di watam kire se wakɔ wale dwodwontwe kwasia penya mobra satuni Natina wo ya aboa wa jimi be se be ka kire obi bia oba na wo di ntro na be ka kire ya se wo papa efiri kuraza hini fie a
be ka chi omu nyina se enye no kre o papa na damfo pa ne nkranza man hina otia konwa sese nana kwa me ba fo otoso nan nana ne papa ewu na ofa papa se ne papa ne papa ni ho owu ye no se de sande tie dia on fa no se ne papa prekope no nye na yi aboa wo firi nkranza hina efie o se mate oto ode hye nkasa saa onum kasa e tai onum se sika asem fra no to ma me fra hemfie eti asem no ka me fra no to ma kwase wate wo ya aboa wo gije wo de ho to yi e che ho tof wo kan ho akọ nkranza man hina efie aboa ba wo fra hemfie kwase wo no hina wo wu a ya fa na to no afie da ya tam na kwato park so da ya do papa funu chinchi kromo nyina na last respect ya park so ne ko bo canopy ne de to ase ya aboa wo no hina ya na kwato canopy ase da e wo funeral grounds wo bi da wo hina kura be ho ye sie no kura ye nyina so nya yie ti se de ye papa de no uko wura ba bia de da henfo be dwane edem ho wura ye de ahyehyehye ho a protocol da ho just be bedding we wura ho no akwa aba aboa wo no hina wo de na kwato park so da wo che ho tough my expose big time aboa ba fa ho ntu yie every mame kwasia what useless non-entity wo de nipa mama ni beto from kubolo guy man hia na kwa me bafo otoso na kraza man hina kamo etimi nyamo papa yi kwasia what wo kura kom de no man hwe no nipa miensa ete abrochire na mo papa te wona kom ode no osolo wone no adem pampers kura de be bono mpanifo pampers kura na diaper kura de be bono enya bi mo no aboa ba se de ye de da papa na si afon oda ho a utimi se kom na kum papa no aboa ka kire se mama hwe no owu a mama si ho na mama idi akukuhwe ase ko frim krofo ba yere obatoni ansa na wanya bi atoduane adi useless fool non-entity wo do ho be tutu ya be di ma bia o ma bobra ti abrochire hwe ye maame nom sende sika emomu bosumi bia atoduane di etontoma papa kwasia sikoko permit mi na men kasa asem we sikoko na no me wo ho na sikoko frɛ me ka kire me se mi musa hospital bed bia no bo pedi amomu maame na maame ni nyanwuye hospital bed am ko busa more than $5,000 ya ka si kokoko ebo abo no ma misika akotode akoma ne maame aboa owo kurade am kwantumi nyi na maame na wuo electric bed more than $5,000 ya ka si kokoko ya wo maame ngegedofo ko ma misika mama akotọ bed ne de akoma ne maame ye bibia wie fofie anto ata no adwale abamo na maame na wuo aboa do ho beto atutu yi kwase obetima to 5,000 electric bed hospital bed so o maame na so o ya aboa kwase oba besia ko beto e de amane maame ada so $5,000 fabulous cedis mu hwe millions of cedis enya nkura sika e bro 500 million aboa ba kwase wuti sa woto platforms na be fresh nipa we zombies kwase amobra ko hwini so fa hyawo ni ehu woni magu ase papa wo beba audios wo apart from audios so be record obi abebo anado obi picture beto so de na obetimi aka wonim nyansa betime di watem sa kopim sa de bechi ama ade asa wonim nyansa wo ya aboa wate me di nyansa tu tirim enche ho tough na fa nipa o mabobra ni ma ye fom bisi busa si kokoko me pa cho say asem we me ka o ma me kwa ba me ka makwa won so ye jimifo o frɛ me ka che se ka me ko di sa adwuma me ko busa ni nyina oye na je time o share so be send sika na bre me no na ma me na wu no kwasia ma me no ka so hye mo kire ye nyansie no obabasia ko beto electric bed hospital bed $5,000 sani maame naso wo so la na wo fresh ankrofo we zombi aboa kwasia jimifo wo ya aboa kwasia wo hana betimi do ho ato no watena broche mfie aduo no single room ena wa besia abusua saase so wo so le ya wo se wo ye tough wonya sika na de road ross wanye ye nyina free pant aboa ba kwasia wo no obi ira kwakoda uwie ya won feel shy wa betina ho ka kire wiase nyina se na se mole se udi na da ho ne se den Natina the pussy cleaner, Natina the odepua pussy licker, because wo timi yes adwuma no and I do wan clear improve ka ni nyina wo do wan clear odepua ni nyina wo twi ni mi ti se de otwi kokoro no wo twi ni mi ti se de otwi mpampa no onum se de onu so bolo no wo do ketrema we no waka so ye jimi fo wa jimi asanso atraso fa jimi de ko yere nchen aboa ahyawo ni tutubotom ni kromfo a wode babra be scam ye wo start say we ya enye ne wo start say obo nipa kro no enye ne the computer say ya
ne mma besia atutu ma bosum no makoto aman abofo wo blogi agi usika adie ede ahwe ho no ni so ba besia na mma besia na beto computer de ama wo opon nyina wu ye de ama wawia na frefre nipa zombi ye de we nyina ama wawia ofre nipa zombi wo ya aboa wate kwasi ampanyini wo frɛ nipa zombi ene computer no so de ye adwuma na agi ho sika di anyakopo twia wo kra finu ete mu nika wo ya aboa wo nika wo te se kraman wo figu ho anu asa kodi ufie wo ya akokɔ wo didi wie na ado anu atwitwiri fo mo ye prako ye dwalewa no asa koda atechem aboa ba kwasia enche bia o na na oto so osofo wo su bempa wo frɛfrɛ na edi na atem ewi eche wasa atwasi se kokko ama no wo pesika abesi dai aboa ba kwasia obi na asoma se memobra obi na soma se kokofa obi yire obi na soma se kokofa agayos yire no mo odua no abra bonsi twetwe obi na soma se kokofa agayos yire no mo odua no nkasew ama abra bonye nkomesie kwasia ba aboa ba mese kokopa agayos che oba bi obi a o manager of house o manager wakofa na yire ewi eche oni na akọ abo odua bedi wachi nkwa na nyina krofo yire ma no mo de dan nyina waye no me humusuo wate humusuo bebebe ube obi a na do musuo akọ so o mai na brosco to tini ba bia wo ye na de a na o fan base ni wo ho no wadofo aboa wo do ho bebo no apɛ humusuo bebrebe ba ye bron sama otimi ne nkrofo yire da ahyawo ni sofo tutu ni sofo scam froster ya ode babro ba fraud nkrofo asia ka kire nipa nyina se wo konkora anza no wankwa nkofa oba obi yire efiri kumase amba tu hotel ho Richmond Morgan pick up ode ma wo no kwasia ya wo watimi antobie no fako ye no emu na wo pre man emu na wo wa hyawo ene ka na konya accident abowi e chose agrada ene ba beku wo agrada ye odai agrada na koka chese wunu ya kwasia peni na wote wo kwensani na wotimi tonsa papa no apetese no onom wo no apetese no koto ka na ntwene aboa apetese fo wunu ya mamu nyina mugo nyina wi apetese o ma wi apetese atrotro sa atrope no mugo onom asia dwamanfo o mu ntimi mobra papa ti be ma be fo ma no ma dampo maguo ka che wi ase nyina se u sister do bia wokunu ka che wi ase nyina se u sister ve go wokunu kwasia abrabo nye bona ka akokɔ motam abrabo nye bona ka akokɔ motoma prima fo ma ebe omu no ebi mo akra agi o ma visa ye ebi so mu kunu no mu papa no mu nuam na do ma kwatena brochire afa kotoka akwadi akɔneaba ayo magya pade bi wa ha etimi to ade papa yo mu kurasi ni be ma so na do manim ye fom aboa oyira ma poku ya no ba ya ye hu ne dressing kwasia ka so le awo so wa ye hyerepe no ka wo ma ne nya bi aboa ba wo so le awo di ni panim be ye fom kurasi ni na nim ye o seson tenta wati aboa hu fi se de ye tu fom kwasia ba wo perfume be na wiso be ka che wiase nyina because mba nkura za man di perfume ho kan boga na ne hu fifire aboa ba wati kurasi ni Baba ka kire wiase nyina asase ma be ka me boa so papa fira hemfie aboa ka na eyi a na kwa me bafo otoso enan a ka wo papa ka watimi anya na yiye kurase ni wo do hu ebetutu yiye audio obo nyina tiefo ne tete ne tieti ase na ni magu ase samola ntwa akobako na tina na ni magu ase ewiase nyina hunu se oya wale sefo we ko hwini sansani amobra oba media no so oba be defrauding crofo oba tutu mabotom no ne ma be de dankrofo yire oba ye no ko ba ko be wura mu no ni nadwere wo mu nyina se opo obia ne nada kwasia kraman wate odwaman se kraman ne papa ko fidi amro kwasia peni na wawuo na wakosie no kwa no so no sana na papa ne tie papa no nya Natina maame kwa no ne wo ye papa ne safi fa ma bi esa na omo wo kan ho wa hwe omo enti ayi na se no omo ba hobo omo anyum ho ani Natina am so ya roof make shock big time kwasia because ne yakirem se Natina papa banie papa ne sa ko ne ma de down rough ti se de ne ba ne ye na ye se ba nso oni a wo so se enti Natina wo se ne papa ko fidi amro kwasia peni na wa mobra na owu ye na one ne da mu na ne ma hwe no aboa wo ne krofo ni ba be ye fam kwasia wate baka che wiase nyina se papa won ne ma ne dan wo a o ma foforo e ka o ma me ma ho kwasia wo se o ba no mutimi nyu omani wan hwe omu to man fi no papa na hwe omu wo wugu wo saa te se Natina so aye no aboa apart from yira mapoku ya madodo se na no ma da wo no ma wo o ma no mo Ghana ha na madodo se na no mo wo ye ahyawo ni e ba se oni osose wadwa ma se papa kofidi amna kwasia peni na wo wu a wakosie no kwa no ho no ma wase sika ya obiti adobia ne veke mate ho bre ya wakakosi concrete room dia siso kwa no ho kwasia aboa ba wate
Kwasi obi na soma se koma kofidi amro nkoko kofidi amro dwamafo nkoko no fo na dwama bi mesa na fa be ha nipa aboaba kwasi ka che nipa nyina asase ma meka meboa ne papa dwaman no e se ne ba ne pepepe ne papa dwama kofidi amro ne dwaman no de wo ne ba Natina papa ne ma wo rofrofo nkranza wan hwe omu ento owu ye no obi afi no yale da kokoro ma fi no aye na se na ne ya kire me se wadanfo ne papa ma ne bi ni wan hwe omu kwasi wodi nipa omo papa ya wa hwe omu amma omu nyansa ne nimdi omo de tia burochire ebo omu bra wodo mani be ye fom aboaba nana Rose nana braba ya papa bi ena mawuli kwasia be se o meka kire wiase nyasa se ma meka mi ni ntronto so papa woni mma bi anwo wanka maame afia agnes ne ho a wan hwe omu a emu gunkuranza ho a aboabo kwasia panyin wate wa jimi asamso wo sole na be che ho tough be sa tro challenge amase be ka kire wiase nyasa okwa nkuranza wan go fa oba amfiri kumase sister tutum no ne na me dada hotel ho Morgan ka wi ahokudie na dia be hye ho ena hu musuo ka na kwa hwiase aboa wo do ho beto yie wo papa kwasia ne na dwama ne krama dwama ne bi no de awo no ena watamodu ato kon ho ene ma de da ne nkrofo yiri mu nyina de da kwasia wo ba chi ho ato yie ya Janet aboa good morning ohima Empress kwasia Natina was born by mistake ampa or you born bad ne papa ye shawoni ne papa pemasa kofidi amro pemra ena ode awo ne ba no aboaba se ka papa ne ma no hwe omu a ka yie na se won ko meyi omu tiri omu tete omu person be ba ha kra aboaba wate okọ ase dada na nakwa me ase okọ ase dada na nakwa mo ne yire ma me yedo kase ase kanya sanka ne ka oda ne sisabofo na ekura kwatena brochire kra na huhunu so ne ka Ghana ha na ote be se ba de saka ye kum ato atwene wadwama ya one nkrofo yire ne dana ke twitwa se kase ya gaga ato na mapeti wie mama ewiem no ma adi ufunu aboaba kwasia nipa kasa bi kwasia wate jimifo jimi kwasia aboaba o kwa yiye wani abre papa da fom wagya wo yire no ma wo UK no be for ba betu hotel ewia na no pa na odi na bowie ahyawo ni sofo tutuboto ni sofo krofo sofo edu kwasia da no ayi wani hu hahantwo abetsa so wo prichi galati 14 chichemu nso wose ni onyankopon yin si na twetwen wose nyankopon yin si na twetwen aboa de onipa gu no eno na obetwa wo woni gwase a woje why say obegu brosco to animu ase oba abodam na odi go temaduane gira kwa ho obenya be ma ne nada so say na wona na ya abodamfo ma no omonyenyam aboa be ma ne dae wo be ma so ekwasia wabra gbasi ntwetwe no wonder say watena brochire efihia aduonu nie yiso papa wi no kra free ye na boa the 10,000 free 10,000 na ma ka watimi anya bia contribute ama single room de baako kranza wo sole na watwa betu media so brag me ma me fie abo woni nwu asem ebusua asase so yakwasia peni ya ye ntu kwa da kran yenye sika krai yehu se enkopa baabi ne ente ye ho free ebusua ho ya aboa wajimi papa ni mu nyansa kwasia weti media so de mabo de ne fo ma o ma popra ni be ye fom be si amaka do ka kire o se wo de wa ye no a woni na ba be di komo no ya wa record no be mo da ne kwasia peni o media no so abo asesa wonkwa na nyina wa chill babro no forever and ever kokopa amaka do chew kopa ga yo se chew ebia na ho ato wo ya aboaba kwasia wo ye nipa o se ajeje so aboa la that wate muntie no se amaka do ma record wo me kan kra chew wo de ko jira ba because apostle no record yes ye won crofobia ho a emfa ho which am baby ya do ya me hu no say even the Christ and cover record and not technology and cover recording because am me hu wi onye nipa ana wa dwen se waso ye den ama eno o kosi nipa pain na maka don't care mame bossa video yi ma amaka do transene ka che o ma me so ntie ensam na me kan ya eye agufo ma mo no enyansafo bi kasafa ho kire mu audio so no ba do form share video 1000 cry and do ya 500 they say fambo amaka do audios so my record amaka do my record yes I want ko Josibo why hwiase ahyase be catch you play amaka do catch you wiase nyina say wo obe mo dade kwa siampanyini yedwetwe o media no so na wo ye waje o babra to atwene be se me twan
se kwasi ara ba betra so preachi kam di blow be fa phone nam dia bohwene so ama ohwene matu moja o ya aboa kwasi wate jimifo woni pe kasa na be kasa bi ni pe kasa be kasa bi oni magu ase papa besi hunu ya ma no ya moti honom no apetasefo ma no na nso obefo ma no ahyawofo ma no mugu ho no a ya omokonya mema ena madwaman ti omutimi tira be ma baako ho a o ma wo agu ho a sino bia ne papa no kwasi oba fo mu bra ne en compare ne en contrast ene de obedi ni papa ma afo atema e beti ase ama aboa tan wate kwasi osole na wo gye ho to yie wati wa wanye yie nyina no onye sika kwasi anema na ode toto na ne ma mete ho bre mutie no yes na onya hwe dia kwa we ya polo anya polo a pride anya pride ni nyina wati abrochi yes na onya hwe dia kwa we ya polo anya polo a pride anya pride ni nyina wati abrochi yes na onya hwe dia kwa we ya polo anya polo a pride anya pride ni nyina kwasi awe ono ana asem no waka no oso watena abrochi wotimi nya hwe no ade ode sika ya no no mo atwere polo ni atwere akoto atashet ya atwere polo prada Dolce and Gabbana replay na ni age owi ano de kramache no de abia so na ne maame tenkranza efiri nkrofo bayere aton ansa na onya biadi na ne papa kofidi amro eda ho enni bone ho pampers kura de bebo no penifo pampers penifo diaper kura de bebo no enya bi na kwasi apanyini we ete ho eche ne ho tof owi a ma be ka che wiase nyina se na ch0pment ne se wakwa ne papa yi ama be kra be hwe owi a na ka che se ne papa wuye no wakosi dai ya wa flow so ahye grass meanwhile ni nua panyin adobia ete ho bre one ne ma ni nua kuma Vic ete ho bre one ne wo fa asefo kwasi aboabo wo no wo size ne hwana jibifo adwene ne wo fom kwasi wate aboaba wo sole na de man ni mu ba be ye fom fa wo nua ma ne bra mesi me ba mi be hu wo mo ton ahyawo ni sofo tutubotom ni sofo kromfo sofo tutu ni sofo a wo de babra be scamming krofo wo start scamming ya me computer say na magi sika ma wo birthday ni eto cake ma wo papa na wo tweda ni ya sika ma ya me yo papa yiye football ni ya sika ma ya me yo okọ yo papa yiye match ni ya sika ma kwasia gigimifo greedy bastard aye baako enka wo bra doctor wo UK uso wo UK eti ni papa mu say kamo baba ye Ghana de ni wie football a match na kamo mienu maka bo ma ya papa yiye eso brother no edi ka ye ne de wo UK na ansala mo ba Ghana uwie na asa akoye greedy bastard kwasia panyi na komode na onya aduane no de ne samienu didie aboa ba wo size no hana ogigi sika ni nyina wie ye na sika ba ne botomu no o wie ye no e na obeka kire omo a mo bo ano se mo ye zombies we start from zombie for kromfo sofo scam asofo ahyawo ni sofo tutubotom ni sofo ehu wani awu osofo otimi ne kromfo yere mo da e de na no ball maase tafo maase emre niam nyina de gu niyam owi a no be ka kire ewiase nyina se oba na se bokwasia miwa woni ne da mpedu nsia on multiply by 32 times krama baga biga aponche baga biga na ntwie baga biga ponyenega asia chinafi bulu chinafi bulu na ntwibini aboaba wo si kofidi amona na wa mmobra kwasia panyin na owu ya watawa oni de ma hwe no ya osa kofifa ma no mo wo rough egu nkraza ho no kwasia oni na ha dipa aboaba wate wanu nsuo se twafo wate kwasia ohunye nyan obetena ho a na wode face style apepa na nsuo no owi an wasa de afifa na nim asia utirimu kaka utirimu fi se apofin aboa utinwi se moto che wate utinwi buruku se mimina wo eya wo nyini tiri yi utinwi yinyuni tugu na frama fa tiri sister Grace akwa aba sister Grace atobi the love is deep kwasi pain we braso se yan ka kire se enough is enough wo de mani ba ye fom ko fa wonu aba adobi abra na fa fake ka ho na fa wo fa ase beki na wo fa wo su nu ema no ene abusuafo fo mu bra yan compare yan contrast apatasi fo ma no mugu fie ho no no jantra fo no mo ne mema wo rofrofo na yan hwe mu na dwamanti omukọ mema ho ani asade o ma besi ho no ko fo mu bra aboaba kwasia na so of bem for man unu man na so obey ayo mu no
because omo nyesika no matogu papa asra e na bi ja pokre na akoto kreto ase miate no mia agum na wi apetesia na wasrasa na funu hu nyina akokọ afun kokọ se abija tomatoes kwasia o ma fry the head say Burkina Faso tomatoes aboa ko fo mo bra ye hwe kwasia o de nipa ni mo ba be fom aboa ba wate dwamanfo sofo be se braka kire wiase nyina se o ko nkran za no Richmond Morgan pick up no de ma wo no enye no na sole a na no obi yire e boss wo hotel ho obaji ho kwasia hu musuo bebrebe akoto obi ka ato atwe wi o si agrada na be pe wakun aboa ba kwasia wate aboa na abe uchimifo ene mame ti se obeba beka che wiase nyina se wo papa kofidi amono efira hemfie wo fira hemfie wo yale papa nkraza man hina dawro ma no hu papa mobo because nkraza mpedifo no bebre awuwu ena wo papa soso na dafo pa ne nkraza man hine papa ena wo fa papa se papa prekope ena owu ye no se ne omo a no nya yie no kwa sia de hu tutu yie aboa ba kwa sia e ka mo nko a kama timi anya yie hopeless people ye kasa na mo beka bi hopeless no entity kwasia jimi dwodwontwi aboa be se beka kire wiase nyina ase asema me ka me boa so papa kofidi am one ma nwu anwu nkranza ho a wan hwe omu a enti oyale da ho ma fi no eye na se kwa no mo tete because ye church omu nyina Natina so you of me shock o big time we aboa you are just a small boy in front of me kwasia aboa jimi kwasia woti abroche 20 years na papa yale ene nigu no ho efefigu no ho onya aduane ni ko hwere papa funu wa fon akase praye kwasia mitimi fa papa funu batu social media ti se de o ya amakra do maame no ya aboa kwasia ka mema wiase nyina ehu wo ya aboa wate kwasia jimi aboa tan ene nipe kasa be kasa bi how many years in abroad aboa ba wanye ye nyina free pant wonye sika na roro pant kwasia wo so le batu to so fo usu be mpadini wi a na wasa atwa U10 asema wo kan ya wo di ahode ni ahotoso kan no mibusa se Natina oda so kutamu ana waje mu asemo ya wo kan oda so kutamu ana waje mu bra na beka kire wiase nyina se wo kutamu ya wo kan na wo kan ana wasesa wadwene kraman sikanti wini ahoto woni magu ase papa ehu kromfo sofo atutubotom ni sofo azan sofo asia gama ko usu be paso bi se dwale to kra nko papa ni otrofo na se nyakopo ma me hu se usu be pa nya no kwafo onye adwuma ma mo osimoja mu ye adwuma no brosam onu to die to odi firi mu so no kasa ya tro nyanja na tro na moyem se wi asifo na ba chu usu be pa dia me kwa me ndiri ni da oyotrofo mutio se wi asifo na ba chu usu be pa dia me kwa me ndiri ni da se e ka me last se ya de se ka to me minim se me nyo usu be pa ni na me nya kwa me na twamiti because me chu usu be pa dia me kwa he me ka no kwa cho afi di ni mo da ho mo eti ebusa wo se Natina asema wo henhem ya wo henham a wo kai eno so fo usu be mpa onya borosam nipa bio ena de wo ginidi ana wo nyini ni kwase oni magu ase wo ye kraman ofigu ho a na asa kwa wo fie ho ofigu ho a na asa kwa wo fie ho kraman edi beka che wiase nyina ase asema wo kan no wo kan no wa wo boa ena de oje papa ne di ana wo nyini ni sikanti na odi na chi wo ya boa obekoso asoma kopiso obekọ uwu mu unye ni monyam bio kwasia panyi wo de wo furu ne nam wo amu akonkron de aboa ba beka che wiase nyina ase asema ka fa osofo usu be mpa ho no watwe asan na ogina ba bia ogina ana wo ye ne kwa ana wakoma mu no wonu se papa no nya ne kwafo ana na de ogini so ye ne kwafo Nyankopon nipa wo ya aboa kwasia hopeless no entity nipa we mesre mo amudi Natina chi nyina mo nya careful makobe ne kakra mahu so oye evil demon kwasia Satan bronsa mankasa waba awie ebrem so ba be mislead krofo be dada krofo wa about the Bible ne bae ewi achi was scamming krofo e de krofo yire ma de da enne waka kire wiase nyina o feel proud se ono otimi no krofo yire mo da mpredu nsia ono ka kire wiase nyina se otimi na no kra akobon krofo yire ma se clean ho nyina first na ho bon ono clean ye clean nyina ya adwuma nyina kwa sia wate wa chimi bebo audio me ntie oba one ne akoda edi nkomo wa record abebo kwa sia na oyira mapoku ya na ntimi record no oyira mapoku ya onye careful ono kra on trust onye uni so oyira mapoku ya judi a ka otimi frɛ ne mprada da according to you
according to you elekmafo no nka wasam nkyere no oyire nyi wuni one day oba pause wakum me kra na me ka kire no be kun ato atwene wajimi papa waje oba sika to obeto asase won kran na de sika na dun kranza se makoto for plot de aton kranza kwa asia wasankran ho ese kumase ho ese tachima ho aboa oyire se for sika bre no kwa asia jimi fo dwodwodwie aboa ba oyire hu se woni nyansa ho mo number kato 2 plot kra won kran ne koto bi wo ukurom kwa asia because I had a business wo krama baga biga apochi baga biga agbelima chinafi bulu kwa sia we osolia no di nipa mama o ma bobre ni me ba be yefom aboa apart from so ko bo obi audio akofo obi picture meto so oni hweka me ko fa papa funu meto social media because minim nyansa ti se o jimi fo ko fa man kado ma me beto social media no o ya aboa wate kwa sia jimi dwodwntwe aboa ba be se be ka kire wiase nyina se wo anse ba be ka yentro o papa wonim nkraza man hene baabia na emom o papa da foro nkraza man hene papa ena papa no be ya yie aboa ye so o papa akoto park so eya o ya enya park so ekosi o papa akoto ye enya park so na kwade da papa kwade da na wo hene mo ba ye amodi funu no call ranso a Lossy TV fo di akira camera nya de nyina uwi enya canopy ase park so na mo de beto ye kwa sia jimi wo ba je ho ato ye wo hunu wo hena wo wu a ya ne da wo no ankasa ne fie na himfia na fie wi a ye de nakoto pete isa park so da kwa sia ba bia ye de da wo hena wura ho bedwane ye no klase betima akọ protocol ye bia nipa 5 nipa 2 nipa 3 ye hihye mo kohwe na maba kwa sia jimi abo mo number said your papa you humanize na wone nkrofo awo a wanhwe mu na omugu nkranza ho sa na wote e ma dodo sai na anu wa wo ma no o ma 8 e ma dodo sai na no ma wo ahyawo ni sofo ahyawo ni kobokobo hu kwa sia pen na watam ni dua ato no kon ho a ono no one ma de datimi ni nkrofo yi no kra de da owi a wa record wa besi badwam se wobo yakopon tua honhom bone na tum ni ka wa da mo ni honhom no kabreche ne adwama honhom no tua akafa bi mpeso wo ya aboa ba kwa sia penyini wait ho eche ne ho tof wanye ye nyina afiri ma asem ibisa o say won sem akeka fa osofo wusu bempa ho no ene ogina ana se wasesa wadwene wo ya aboa Yegwa huni yedini sema mo nyame ekro na tutumi na so yedini sema mo nyame ata se ta job je ta nuyi da o job sa job se de no brand ho ase se de aboni be ye ni adinfi na ye sa no maye bawe maye sa bofo sa no maye kantan tan sa no obi ni wo so ye twan sedin asiafo ami eso obi gine mo monye fo mu ninkai ben go gwa huni yeje ni sema mo nyame ekro na tutumi na so yeje ni sema mo nyame ata se ta go bi ta nuyi da o go bi sa go se de no brand ho si se de abodi be ye ni adinfi na ye sa no maye bawe maye sa bofo sa no maye kantan tan sa no obi ni wo so ye twan se won we yo enne wasa atwa yutan oye video we na nche yo enche ye wodi na furu ne nam wotimi entrase no nipa wotimi ne nya apam oye boronsam ankasa obetimi agisika aye bibia ne ho akwa wetimi nye oye betrayal kwa sia panyini we sika wadwiri afri enenenefo ho nye sika ketwa bloggers ye di nanim te sa man krado agrada maame ngege obia ni ho a within our cycle no obia na watimi nyamfaso sika twitwiri die te sa kwa sia panyini we da ne papa wuye miama nim sika lezidi buy 22,220 million OCDs enya no ko amafo send sika man direct this in some Joshua Krati command bi sister cost brain bi sister cost the 3,000 buy me the 5,000 coin the amount for side man chen enya agro lizi wie kwa lizi sa man top up kwa sia pay we ni wure fi o chi ni nyina wie ye no o sa back to UK ema enenenefo bia mu wo Germany ma me ba ko to ton san etwa flight ticket oboka more than 800 euros e ko bo akwa we wo wie watimi afa phone po an frena ka je sister me da ase ene o tran the platform so bo na kuti ase
maame na wachia no kwasia hunu se wachia na oba oje ne niam a yakopon tua boka saa bonia honhom na te mu no yakopon tua bonia ye honhom ne ka ofa bi peso ma wabusiafo wo ya boa wajimi papa unim nyansa kwasia wate pono sofo she pono tije woni kwa mu ade papa wan wo kwa gira ba bi se oba bi wa America se opa wa yi no wache no obi etio usu oba ya ukan ni ankasa be je fon su bia mo ka kire mi pen se sa oba wa di apostle mun ka bi ma mi ono nware me na oba bi se de sati mi kojo mi kosi apepe ene asem na to me a oba yi so onpe wo obet me fa se papa don't me fa se ku ebi asia wonu na akota cha o hira wo kuro ma se oba bi kwa wa America so ope wo oba so ope wo na ogoro no du topic ade brewo e na de o ngro no tu topic bi amrewo she pono tije woni kwa mu ade papa she pono sa Samahu hwe polo sa ma woni sei ene de ani ehunu wasa twa U10 kwasi ampanyini wei watwa U10 odidi wi a no de nanu atwitwiri fom ene se mote wona Natina be ka kire se obebo odi obi a mamudi na chinyina mu hu se broken heart ena ache no oda so pema mi ngege broskoto but broskoto hu se wonye papa we jimifo o sheda se ototo na no mabusa na sem na be record no but do ye ni nyina no ono Natina wo na woni magu ase because na wiase nyina ehunu obi ehunu se wo de bible ne baaye ba se wo Yakopon so ma boro sam ene so ma wo se bra be dada nipa na be scam ye ne be wi aye but aseda ka Yakopon se amma wankasa wapa wo ntoma ato onu mutu aka che wiase nyina ase wo ye be ma wale sefo otimi ja wo yire no magu ho ene krofo yire mko de da do ano tafetafo mase e clean o mase wi a no asabe ka che nipa nyina onye papa anza me sheda interview chema me e wo do nsa she wase wo yi wahu se me sheda interview me sheda na me interview me sheda na mbusa sa se maame ya wo do nsa she wase e wo horo wase kwasia jimi fo dwodwodwie o mama no emu de hene na wafa phone e de afre na busa nse udwara ya wo horo wase kwasia jimi oba woni be ma edi agro awalefo di agro mprafo di agro star mama nsa akwa aba na wuwie a wa record se oba bebo wo ye jimifo complete nipa we me se ma mo ben Natina nyina no obia nwane nye ne kra nkwa mo nye careful because wowo wutie ne dua so obekaw na what record mama ye dokas wodi bia di na kwa ame wodi bia di na yakomia wodi bia di aman krado wodi bia di Joshua Kranten wodi bia di mama ngega wo a woni ne nam no dia cheso ti fa benyawo wo krado wa obegu ani ase big time kwasi ampanyini oba na se wodi ni video ni ba beto so se ni fie nie white car na si ni fie nenu ma mo kan che se me se car ye kankama share car sa private car ne kankama share car kwasi o se me bua o mra bonte no ma meka abuobo wonu se de si to car so na achi ho tof kankama share car no de ma se onyu subi na Richmond Morgan so ma ne pick up na okwa no de pick up friend Richmond Morgan car no o de bo premium eno no de kona shawo o so le no de nam hotel ene nkrofo yire mo de da na ne ho balok ne ho musuo car na konya accident kwasia car no ye mo kama ne kosi se car no se otuaka na osiesie car no ye kama ne kosi se ese Natina Richmond Morgan car na o de akobo shawo o de akoto mona o ne nkrofo yire makode da e won kranza ho aka na nya accident no ese otuaka to mu di tow track e fa car no free kranza straight to Accra abuaba na ka kofo bi car latest pickup brand new pickup na wo de akwakobo wo hyewo na wo wi a wo de ama wonua kwa winsani ya mana koto car na to atwene na car na ye Morgan car na lalai
Ese oto na ade. Ma no so otua ka na ofa. Na osiesie yi afa, ese yi afa aboaba. Oye bitter. Kwasi so na woche ho tof. Wo de kaka ma share ka asi ufie anim na da kwatwa video de abeto so. Na me fie nie. E ho na enu afie ate aboaba. Wani nwu asem. 20 years in United Kingdom. Akwa si single room. Esi abusia asase so. Wo so le no atwa beto wo screen so se nkrofo mehwe. Kwasi ampanyini. Sister mama so Natina is down flat. Absolutely. Kwasi. Adwene no wo fom. O hwe ne niam wo ye nyina che sa adwene wo fom. Why wadwe so begu obi ba anim ase. Wo na wo hu anim ase. Be ka kire oba ho. Obodam. Ebo edeja ene nam street ma obenya be ma ne na da. Kwasi ye wo ye kwasi adwuma. Wa clean pussy ni nyina ade wano abom amemini bibia gu yam. Enne wo ye apamo ama ni papa bi be ma papa bi anadwene mu da ho a wonyimi modam. Eni gotam aduane ennom na Johnson eni na janan. Waba be fa oyusu. Ene ye wo ya be kwasi ampani tudwentwie. Enu anka Bosco to mko program mo ne alodi amun. Enka odimu na wo ye nanim nwanwatu se bina yatiam jimifo na kurase ne na ka odi o machi John se John. Kwasi ampani. Enya wo aka ahirefo na anim. Be ka che wiase nya se ka wagina machi so atwa 360 da. Ho fi wate ho asene. Watena brochiri na ho asene te se kobo. Ho asene se jabidie. Kwasi obi o wote ya friend say ote etinga, wote lambo, wote lamfiaso, gonjafo asaso so ahibidie kura ho nyetum saa. Aboaba. Obi ote Teslina. Obi ote wakawaka, bekwa akura kudwo kura ewo gonjafo asase so. Bi asisala ni a wo hibidie po no, ne ho kura nyetum saa. Ono kwa ne ho akono. Kwasia. Jimi nana mo akwa aba. Wo solid nipa ni ma ba ye fom. Ho asene. Me koye, me si me ko hia kwa we wo chia me nsam nam. Ei, na brother ode ne sa nante fom ana. Ada ode ne sa esisi fom we ya. Aboaba. Wani emu ye. Perfume kura man smell bi wo ho. Hu fifire wa ho kankan. Asia kurase ni odem nipa ni ba ye fom. Me si medica makaka me ko hu nua mam. Sa me ko hu nua mam na di krofom nua mam atama ka nya me yo. Haleta santewa. Ba me ko hu nua mam se se do masi asra na nanso oba ayo mu. No mafua ye tukutuku te se mpudu. O mafua te se binimu nyaado a. O momugu ho a. O munya sika kra toku papa nsra. Na nso oba ayo mu mafua de he te se Burkina Faso toast ni abeja tomatoes no. Na wo betra de nipa ni mu be ye fom a na ho ye mesere. Kwasia wate. Be ka che wiase nyina se unua ma no me ma dodo se no mu no ma wo a o ma anya kunu. Aboaba. Unua do bia me no ka se mu fie ho onte ho. E dai gu ho so onte ho because of subanti. O be ko ne kom, ne kon ayai. Pipe kwasia. If you are Dexing, aboaba mami nyako na we oto didi ni patem. Asia onua ma no mugu ho no mubo ahyawo madani ahyawo fo a obi mo 20 cedi no mo na akoda 30 Ghana no mo na akoda no. Asia ya brafo mo bra be didi o matem. Aboaba abrabo nya bona ka akoko omo toma. Asia jimi. Woti abroche ma papa yale eda na janan mu eda na junso mu sika kura de top diaper penifo pampers penifo diaper kese kura bo no yenya bi. Na woti wo e de sika toto jesi tade a ya twetwere mu. Kwasia de toto kramache de toto kom e de che ho tof na de te ho to maase ho. Aboaba. O papa ko hwie no de awo no. Yesi ban se oni oso se papa because it is on record se papa ne ma wo nkuraza wan hwe omu. Aboaba. Owu ye kran omu ban no mu do mo tete. Ya kire mu nyina. Kwasia aboaboa. Wodi nipa mamafo mu papa hwe omu abo mu ho kado makodu abrochira ebinum asua ngoma kwa akire. Kwasia wodi nipa ni mu baba ye fo mu dwan nua wate. Adanko jonjon. Ololo aboaba. Kwasia obi na di wisama wa beti ebo nsuo. Obi na ka je se madwama ho metena mu. Wanye ye nyina afri pieto awdo sika woroworo. Kwasia na tina se maka je se me na matena brochie 20 years a. Kabade sa me shipo cars beton because me fa bisika ko woroworo dross. Kametra me yere nko aho kakra manya bia kabeso ma boa wanye ye nyina afri dross e woroworo. O papa ewu o ba be ye na ko for ba afri kumase abeto hotel. One da sole anopa wi ani anwumre. Kwase obi pick up odi ama se je mokwa odi abo mokwa se je fa ye we fa sisa woni ema adwamati no maka na kwanya accident me call pick up na no ye de bibia asches ni ade nyina no ano no ede ye kwasia wieye no na anu mu no obo na hyewo bo ni preman ene oba abedi da hotel kwasia ho musuo obedi ni bo ni wie no afro pick up na tenam na ka na kwanya accident aboa nka mo ga fa ka na nchew o su tua ka ne fa kwasia mpani dwodwotwe jimi ye kama no kosi so tua ka ne ka no mfa no odi to track to ka ne free nkuraza de ba akra
aboa ba wate abrabo nya bona ka akokomota watina broche 20 years ka woni hwe saloon car baako pick up baako te said de okoye kakama share saloon car and also na watwa kakama share saloon car ba betu ayi so aba betu ayi o skin so e de defiance aboa ba asia ya de na de ontobie kakama share wonte Canada na wote UK aboa how many years 20 years dia saloon car na wotimi to dwamati woni ahoto wonya sika na de Europe to ya bowdua wo ye no me agayo so abowdua obi a wo manage wa sa ko fa ne ne ko dai no me be du achi sa aboa chimi be si amanka do abowdua ye be du achi wa kama wiase nyina ate me no ye fa me friend platform so ka je so fa babro no fa babro ne maw fa kwasia na ochimi fa tra media no ampa abam aboa ta wate wo ye nipa kasa na be kasa bi kwasia oben wa won ne benanti a no wa record o eba be gu anim ase se wanya recording a wetimi ka hwe aboa ka woni amanka do ko na ate ekesua de free no because ono efie nyansa ne school nyansa o de na wetimi sua ye kwasia no mami ngege benanti ye no kesua nyansa efree no because ono efie nyansa wo ho school no kura na wetimi twere brofo eka kwasia woni ye nananifo anyansafo ebe nante te se nanama asanto ajekum maame nyaako abradrowa ifu akekanji retagogo tako yambonu sunsuru John Brown maame dakoa name them sister Yafosuya sister Mama Lela Hassan Hajia Foziamo sister Grace Tobi sister Rosa Begu sister Fosina Young Ohima Empress Bantima Van Dam Ohima Mary Van Dam Bobodini name them dini akukudam Hajia Zulai Muntalanom enyansafo akukudam Joshua Krantemo yo munnim nyansa Americanom kwasia kasua nyansa jimi now taking nipa for granted o frefre nipa zombi aboa ba hwana betima maache no ahimo onom beyond measure onom enyansafo mo kosuku abobra katwe bebi arrogance nti o firi pompous kwasia wadwene wo formate se amaka do ma record o me kan kratcho o de ko jaba because apostle no recorded yes ye won crofobia ho a emfa ho which am baby am do ya me hu no say even the Christ and cover record and not technology and cover record because am me hu wi onye nipa ana wa dwen se waso ye den ama and o cause nipa pain na maka don't care na me bossa video imam amanka do tenase ne ka che o ma me so ntie ensam na me kan ya eye abufo ma mo no enyansafo bi kasa fa ho kyerem audio so no ba do form share video 1000 cry and do ya 500 they say fambo amanka do audios 500 obede dia bo amanka do audios what you say amanka do audios obede the 500 abo anti me pacho mo koso na ono ase ne tosa enti se wo tosa dia obi a wa frɛ me akora me tosa e dia na amanka do tosa adwuma so senti yen se adwuma ko gu obi anim ase enti wo tosa wa wo betie nsama wo kan manase nsama wo kan ye nyina wo betie Sumahu amanka do tosa yeti na amanka do tosa amanka do tosa amanka do hye adwuma de gu nkrofo anim ase ti amanka do tosa kwasia pa ni jimi amanka do hye adwuma de gu nkrofo anim ase dia wo ye dia na wo so ye enti ne wo so tosa ya aboa unim nyansa wo ye kwasia ti de medical kan ka unya FSA opportunity so ni enenenfo nyansafo benante sister Akosia Dwabense wanom ama de panom Selino Folinom sister Josephine Bedimo Matechenom adofo ya omufi akoma mu towo commando de share royal ba bi obi amechiawo na nasenom call of the year those days who be phone last call us kasa tumi se omu kasa amafo tapo mu caption asieti bonko so wanko school ya nyakopon ye wadoma ubenya ngoma nimfo nyina ye omu be twa wo hia no ne se ka wo challenge omu na wo kro no ne wadu frupe ene wa wudi eti no wo tane ye otutu omu botom e de bible scam omu wiye no na wo fro mu zombies kwasia wo yen hwe wo aboa wo mo brother brabro chire bedi hia
in the 21st century what me atra broche mfia duo no se ma mani sika nkoto aba wetimi nya benkwai se ma mani sika nkoto kotodwa wetimi nya benkwai se ne ohia phone no be yusu phone a Apple phone no so babasi antobi amre na wetimi ti sika nto se no babo Apple watch a babasi antobi amana oni sika beto kwasia obesha atade ade se ma abua ba ototom ma botom jimi we ono te wodi nipa ni be ye fom kwasia wate abua ba audio no babo ye ni nyina no muhunu se ehrodo frada sem ensuo bia anim ye pe audio a wo ba na wiem nyina esheki enye sa audio no wani magu ase manka se wagu anim ase awalefo di agro back door ye first emprafo di agro yiso obi ase bi producer wajimi a wani nyansa wajimi asamso eno ne girlfriend ano ne kunu di aya oba record no wo ye wudini yakopon tu a wo kra fi na tumu ne ka no fancy sanfa ma o mama no na o mama no so bi fa sa ni o mu na fa wani mienu hunu ansa na wakọ kra achi na so mu be ka kire wo na se wo be ye wo da se nya wo da so no yakopon tem asem wo ya aboa wate wajimi ama the possible opportunity jimi for Natina yes opportunity pa e kwasia onim nyansa e ma botom no watoto saa ti da bia ntimi tene ho firi ho e ma ho no de ma sara no mu ditetima no jimi ya na dwene wa fom aboaba kwasia mpanyini ma recordo ama krado ma recordo o recordo ya babo no timi kun no they said they wa recordo obi ma mi gege dia wo bo no o boy o timi kun ama krado wa jimi me pese obi ehu ba bi akwa we firi ba wodi bi di ma mi edokas wodi bi di nana kwame wodi bi di nana yakomia wodi bi di Joshua Kranten wodi bi di ma mi gege etu ono no te ono no o ben na start so ni di nkomo pe no start no record e o record wa bebo abegu anim ase just ajay awo fe awo ba bia obi am che ono pe kwasia jimi ahyewo ni sofo mi hu akwa we ahyewo ni na dwam akrada me ko ya me take ba bi din a mi hu se wodi sa dwam say mami amafra koma mata eche abradruwa me tawa mi hu se wo bo sa abra won kranza wonam se kai sa ko so dwabin se wa kwa aba kwasia we sa ko so dwabin se wa ma bra to agu kwa to sika to agu na Ghana thank you sister thank you Jesus apetwe kwasia we Ghana papa no what the bidi no to be and say pe no start recorder apostle recorder so when you recording ha wetimi trase obebo aman krado audio ma wiase nyina betie ti mo share ma share no kosoro na mo send star obegu nanim ase na wodi agisika ugu ya send star oji wie no wie dia na ye ene wada de kwasia o media no so e ka kire aman krado ka tika fa ama ba bi obi am chia me betima ka de me sesi be bo say o downfall ene o beginning nyina ne de odi ya aman krado ye kwasia wọ́n sọ watu aso abedu ne enmonyam bia ni ho ma aboaba kraman ya ofigu ho a na sakodi ne fie ohima empress prako udwale ne sede ya Natina akwakohye atechem kromfo a de ba brabes kame nipa aboaboa jimi kwasia mpain ne wate mutie no Ghana akọ usu be paso be se dwale to kra nkwa papa ni otrofo na se nyankopon ma me hu se usu be panya no kwafo onye adwuma ma no osumo ja mu ye adwuma no oponsam oro de odi atwa odi free mu so no akasa ya tro nyinaja na jwa na moyem se wiasifo nyina abachi usu be padia me kwa me diri ni da oyofofo mutio se wiasifo nyina abachi usu be padia me kwa me diri ni da se ekame last se ya sika to me minim se me nyo usu be padi na me nyankwa me mena twaniti because me twa usu be padia me ko he me ka no kwacho afedi ni mu da ho se mahu ahoɔdene se wiasefo nyina bagye usu be padia no wanyini ni da wagye ni dia okɔ hell se ya sika to ne minim po na ka ne nkwa ba ko ne ka se wanyini ni da kwasi ya mpain na de ne ehunu no ene de papa no nya bronsam bi wa ho ene de ogye ni di ene de onko hell ni bi won wo ya aboa papa wa jimi asanso kromfo scammer mo de babro ne bae abe scam ya tutu ye botom wo ya hwi atayi dwuro pakpe just be di kromfo ahyawo ni tutu botom ni sofo ehu Natina ehu kwadosibo ehu kwadwantwi samolantwi kwasi ya mpain amobra
Satuni, Cromfo, Jamamafo, two ni sofo, a shower ni sofo, a shower kobo, a boaba. Waba, aba misleading Crofo. Was see not know we say, when a Crofo remo de da, and we are, because see our better preachy. Ose Yakopa go ani mase wa pa ho to master bia bi kwasia Jimmy aboba Jimmy aboa se do papa kofi di amro ambo bra woni made da rough ma wo agu ho no saa bi na wote vagabond na waba na obesi nkrofo koso na obegu nkrofo anua mam ene nkrofo ma nkrofo antem obedi o matama begu mani mase aboa ba wate kwasia Jimmy aboa dwedwentwie krama baga biga kwasia se ye fra emperor Uti bonkoso wodi na wonim kwasia wetime spelling ni dini wonim na wahunu be wahunu de kwasia wodi nipa anim nipa mamafo ne mma anim be yefom kwasia the bottom line say wa be bo audio so bo audio no na eho bon eho mo wo ina do ye dirty works ni nyina ye ka wonu butu mu 32 times 16 times 2 ene ma wo de wan no na otekrema odi yi moja fini nyina moja suo no na odi yi wo de pua ni nyina na wo mini gu yam wiye no kan osi abonte se fa wo jimi ko wa jimi na afa utirim ene obenya awu wo ye kwasia o mo number me hu bi da me ti bi pa ni sem da se apostle muya apostle wakọ Bible school agi certificate ya wo no agi ne hodi enim Bible mu enim se dwamamo ye bone ono atimi aka Uria ne Besheba ensem efa ohene David ho odi a cheche on platform so na kwasia panyi we wie ya abetena wiase nyina se ono obi rada wie oba na se mole oba na se bon oba na kwa anim adwale ono na ye kire no wa record so bebo efa keka nji kan hu margin Lola Hassan kwasia we na opese ye heliu me boye ne se o mo di wachi ne yakopom mie o mani no mo hu yie because o mislead o mo wo ye jimifo especially man na mo di Natina chi no yakopom mie mani me nka kire se bia mo agimi ba menim se bia nifra wabom nifra na mo hu yie because ebra bia twam ne so ye ni fra na ye di nachi ene yakopom abia ne asedanka yakopom se ene want me I mislead ya for anko dich aboa pa Fatih Osman Amade pa say this is the part that pay Natina ne be obenya wo ye jimifo be ka kire wiase nyina mani bresem na meka no se akwa wo ye bronsam ye Satan awie ebremu bronsam timi fo ni kan ehunu sei de obetimi de ehunu no ni nnwuma eno timi pese na wiase nyina ate se Natina wo ye bronsam Bible no de bae no wa baso ba be misleading krofo abekum krofo abetwa krofo adwo abon krofo apo atoto omu botom ene krofo yire ma de da owie a wasa recordo abegu wani ma ase aboa ba wate yakopon tua honhom fina tum ne ka adamo ne honhom na dwama honhom na tum no ontua ka kwasia hwan na so oyo sofo okuta Bible onu obi nante a na wa record ni pa no because Bible say montoma no nareka Bible say montoma no nareka edu ye kristoni a enye niema nyina na wohunu abeka because titimre mu no yakopon krofo no na krofo ko modo mu haw koto omanim ba na obi ameka kwasia useless fool no nantity kwasia pain no ne mada wia no atoto mu botom an robber scammer fraudster udini aboa se wabe form empire wicked empire evil empire demon empire kwasia jimi manya ma afra koma me meka se when maka several times o fa ni nua ma no bra because ko hu mu nua ma no ma we sa trope no mu gu hono no kwasia fo mu bra kurase fo no moto mu nantira papa no ya na nso be ayo mu no fo mu bra oba na se obedi amamafo atema ne mete wase dwamanfo kwasia panyin na ne papa dwaman ya ode awo no just coffee papa coffee di amon na dwaman ya one ma wo nkranza wan hwe omu a omu wu ya kura ye omu ba yase no mo tete kwasia charity begins at home ba nso oni oso papa aboaba na achievement nyina ya yie kwasia panyin na amobra onim nyansa ni party abusuam obre na okwakosi singing room e de asi ayi afese grave so we are not the chain hot tough na no fast for go obre aboa mobra how many years in UK kwasia be ka che wiase nyina se me say what card si honom na wa twa dia beto skills nya kanka ma she ka be ka che wiase nyina se which mo ga pick up no de ma no ba na fa ma shawo wo enkranza kwasia shawo ni be ma tu ni sofo kwasia wo be set obi ba app se me sheda na be ye interview ka che o ma me afia Agnes se won fa ne nsangura na se na wo wi a wo hwan hwe wo hwan we wi a won frɛ wo na onka
pampa ne nkyerɛ wo ya aboa wasia Yankopɔn tui akamfa bi mpe so wate okra fi na ti mu no owi a wontua wo kamfa bi mpe so aboa ba o ka se ba behwe wo se fa manim be from never again because we jimi ache e braso se ma wiase nyina hu nipa kora wo ye se wo evil be ma wo timi ni obi yire kokoda na owi a onya kokoduro ba ka bia wo ye evil asia mpanyini muntie no mountain wa yo the family ko tell me say o tunu o bo tunu wa o wujimi na mi pia ho mfi o ti o muka abortion people saying and now near jingle no joke, yeah. I said, no free Ghana. Even no table change, I'll call Ghana, or call DNC. Only a jingle no joke. Maybe so. Only a jingle no joke, maybe some. Mama Pop, Hilda. And they say, a dread Yama Natina said, Natina, the pussy cleaner. Natina, the old day poor pussy liquor. Natina, the pussy cleaner. You deny your surgery money na. Say ya clean bibia wi ama why you neat eti ye hunu se won sem fata o ye jimifo dwodwotwi a amobra won tra na yira mapoku ya ho de moadie no ni nko de akachi ye bo ho ban yama na ye sadwuma ni nyina awie efi ni nyina no wamna gu ni yam enenne wato ne broken heart echi no na chidifo nyina mu hunu se e broken heart because me ye be ma ni bia obema wo ho se won pa oba na ja oba na uni problem ba so pa oba na so oba ni jawa na ya no Uda, na bo se na fa utirim. Wo so da ekra na ne jeje woni so. To da bo prim no asole. Wo ho ne ho asebe suit na wo ma shi se pram. Wa start e fon. Enu bi na se wa fon ma na ka di tirim kwa le tu asokwa asia. Wo benya awu. Ade e bon no. Wo mo clean ma se ma hwemwemwem. Bibia mu aye troka ne nyina wo de ni wo do wano afetro kai ne nyina nkuruma na wa fe ne nyina guyam kwa asia jimifo. Ende se fa wo yale ekọ. Ma wo yira mapoku ya won tritiw. Ye ka kire so wo nye papa wo ya aboa. Teni kwa asia so kwa asia wate. Aboaba wana baba ka cho se obetra wo hwe se fo nanim baba ye fom unyo obia Natina unyo obia because obia wo akwatra abroche mfia duo no ya mfia duo no se wo papa anwu a and the free am 100 million 10,000 a ka wonu amokra ya so mo ye contribution abesi dankra miensa single room and porch single room and toilet bath ka wo anya bia ntua kwase useless guy wo hana wo de woni betimi di nanim aye fom betimi di nanim aye fom aboa tan wa ya aboa bi awia ka odu a wate kwase jimi aboa jimi wate kwase a wate na brochi ama ne ho asene jimifo ankasa aboa ba next time opa na di nipa mama emma ni mba be ye fom a me nko ma me ngege ntoko ama nya na me ko ba me no wa be kasa ama wa record me wo de ma ko ngege titi wa ma akwa record ma be bo enu ti na me di watem no wo ye kwase a obekoso record nkrofo abosa a record wankasa uhua kakraka na so wa han mu na hange ho no a record abetu media no se kwase jimi ene 21st century we hwana ba no betima ka je se no ba akoda owie ye no abetu media so kan kwase momentie no me be se obi ahunu se Natina Samolantwi kwadwantwi wo hyeda se oba ma me ngega abrabom se oba no ba be ye bibi na dachi bi wone ne ntem tete a odi agunanim ase asema adanse ni ho etimi twa bi de ya adanse because sasem kro ya odi bia ye mama ye dokas odi bia ye nana kwame odi bia ye nana ya akom ya odi bia di amankrado odi bia di Joshua Kranten and what is the guarantee say mama ngege otimi fa bi ni no e na wo sesi a wa wodi na chi sesi a wone ne nama wone ne kasa o backdoor no what is the guarantee so otimi fa bi ni o me de me ye hanbofo a me bebo mkokọ na ma bia nipa nyina ni ma bia obi ani especially mama ne nam sesi asem nya careful because obi oye evil oye bronsam ankasa ya udi ni ho agora obeye pasapasa oba se oba be se nipa wa kum nipa no wa wi nipa wa masa oba be bo obi bia enti ne na mama nya careful munti onu ankasa nu masem o kan ye Ansa me sheda interview se mami a wo do nsa se wase wo yi die hia me no so wuti asem o kan o se mami me sheda na mibisa o sheda because they said the medical aka no so obi so bisa obe confusion no dio na pesa o kire we ya kwa asia pa wat Natina wani magu ase ehu tutu ni sofo a shawe ni apostle kromfo ya wo de bible abes kam ye wani magu ase
oni bɛkɔ so agu ase onwuma nyinaa yɛ kwa na me mpa yɛ ne sɛ Nyankopɔn ɛma onwuma ni wani na fa nkɔ ɛmfa nkɔ na sa fa umra because wo yɛ fo Nyankopɔn ma onwuma nyinaa ni wani fa nkɔ na sa fa umra because o ba so be wia na wakun ya sɛ yɛ wo start wia nipa na enye ne o birthday mu ebra be kan me hia computer e dia bloge kwasi apan ni dwodwontwie ya wo ti abroche e bloge agi usika YouTube sika no e ma basia eti o ma boso mu e do mo anim fifire e de ma wo de tobi ma wo ene wi akire no wo to de sa computer we ye di o matem so mo ye zombies o papa wuye sika titiri die free na wo tweda sika titiri nya sika ketwa 100 million ena kwabrane sister Frida free e tamde ma wo enu achi ye duru so sika ekomu nya nkura sika yeso obi yo papa no hawo kanu porufo ne to sa nipa me no mu nam no o ma boa me kwasia we ya ahwe o owi achema bitia nipa big time ene ne one nam ho osole na ofre nipa zombies na jimifo we eje ne ho sireben kwasia panyin we amobra we ya watra abroche mfia aduo no ade a obetime de ne sasi ne boa kan ne se wakoye singiru masi abusia asase so wonkoranza ejan kran asase o onkoranza otwam kumase atwam tachiman akopiem nkoranza eho ene wakoye singiru mu de asi abusia asase so ono so oche ne ho tof kwasia we sole a no de nipa mama anim eye fom ya mi wa ne nua ma no mapetese atrope asrasra ma no nso oba ya yomu o ma fon de he te se ntosi abre na ba bepro o mu nantira papa ya dwamanfo ma o mu gu ha dwamanti o mu timi nya mema ntira o mu ho a o mu kwa wale a na be ma no o mu wo a ni adampo o mu ya mema mu 20 cedi 30 cedi o mu no mo de da rough rough kwasia pan ni we eto di nipa ni mu ye from never ya ntwe ma o me ba na be hunu so ye tough guy a ka me kan wasem ma wo ye no nantiti jimifo a wo mo bra wo mo number you have every right to face you haji azula akwaba nanama kwasia pa jimifo pa o bisi oni hwehwehwehwe eda ya okom nka obi a watena broche fia duro no a wo bae no ka nya hwe no ka ba bia o 3 bedroom self contain na ka wote hall na ka wo ye video da bia mu na wo se na mpa singing room no pa desi wo so na no otena kwasia singing room ya de toilet and bath for wuramu na mo de long porch ato animu porch kesi ato animu doctor de ba akon dollars de ba akon de ba akon kwasia we ni pe kasa be kasa bi mfia duo no e wo UK ko hwini be ma wonya sika no de road dross wanye yie nyina afri mazip obi abie aboa papa ewu o ba yie aba be yie kakra within be 2 weeks 3 weeks asako back no akofo oba afri kumasi abeto hotel no ne da sole kwasia obi pick up the amount enimu no de bo ni prema de bo na shawo e de bo ni tutu bra no e na car na kwanya accident kwasia o ka se garage mama ga fa car na mchew tuaka nefa o ya aboa wate o ya kwasia panyin dwodwontwe Yakopon tua adwama honhom na tumu ne ka me ma me ngege nsoma me se me koma no be kom ya me ntokwa kwasia recording wa recording me no ya wo bo no eno ho na me di watem no e na se me koma ma me ngege kra have every right because kwasiafo no binum ho a ma me ngege nka obi a eso se no muso no ma attack no di jimi fo te se wo no have every right to insult you o ya aboa ba wate o jimi out sam so aboso apa so me my risk my life all the way from Accra he kwate ntiri way from Accra to Kumasi how many kilometers from Kumasi to Tachiman from Tachiman to Nkoranza me ho preme se me mra emra bebo wa yie mu that day we invite ye nyina na kwase apan ni we te ho se we invite me and so that day no buy no na o invite ye nyina muntie no sana tena kwa enya basa na basa atina basa na basa mumfanye mi ofa background ofa me hwe wani mo nkranza o brother Isaac so me hwe wani mpa afis office via manti me contact mu nyina I have to call you or na mu nyina mo mra nkranza mra me jam me bi achase nenye fefefe farmers asantoa so ahu kwasi ampanyi we ebubo odi nyina invite yese yemra na ye meja no eye ba na ka ba fie na me ho prem because me nya hwe a na me say me bra obe yo papa yi a ade na me ntimi mma na bibi ba kwa na me ntimi so mu na me nyem wawo timi me ko ya wada kora because ye ni ba so fie ada me da ne kwasi ada so na me ko ya kwasi ampanyi we na wote wasa me we invite me wan frɛ me ba aduane ti
ɛna me ba yie ni bi ti me bantem sɛ de bɛba bɛdidi wɔ nkranza hɔ ti me bantem ya wada obi anya no na me duro ba me why me kɔ yɛ aduane ɔde maa me no fufu a ɔde maa me no ba yire fufu na wɔ maa me o wanwo ɛfɛnse banche ne bɔɔdeɛ ba yire fufu na wɔ maa me eti de ebusa sɛ ti sɛ me pa ba yire fufu adi a ka beten kran no ka lɔle fɛ kura me tui ayɛ no ka me timi fa ni ba yire fufu no bia na wo yɛ kɔ asia wa jimi papa sam so because o jimi no ho ɛne ya ka kyɛ sɛ ne nya adwene it's not right sɛ wo no obi yire bɛkɔ akɔda regina dafo wo no obi yire kɔ akɔda na wuwie na bɛka kyerɛ wiase nyinaa sɛ ɔba na ase kankan entwa yie ye kɔbɔ ne kyɛm so because wo jimi ne ka yɛ support no ewi akyi na wase na ba bedi na aduane kakwase apanyi na Natina kwadwantwi samolantwi ankomako jimifo sɛ bepɛ ba yire fufu adi a ka bitimi tranka ha na ka me ngobi ni kasikasa na wo fufu ya aboa lɔle fɛ na me de bae no ka bitimi ni wo fufu no kura agye nsesa krama ba wate baga biga fonyenega agbelima chinafi bulu jimi pa psychopath na dwene wo fom kwasia wo ye we nyina wi a no wasaba betena ho akye ne ho tough eje ne ho tutu yie me pese be kama ma mati ase nyina se Natina papa onfiri ahemfie onye ohene bia na emom de atia ne se Natina papa yekofidi amono no waka nkranza mpelifo no bi mpelifo no nyina wuwu mpelifo no bebre wuwu ena Natina papa na danfo pa ne nkranza manhene otia konwa so sesia na kwa me bafo otoso 9 ne papa nkranza manhene no ne papa na wu ti me papa danfo na me papa ewudi a ena kwa mi so no wo ye papa prekope ndi se wuni ho a me fa asem papa na me nsiu na me kata wachi na nyefe sa na ko ba ya mu hunu se nkranza manhene na tutu ni nan gi yie ni si ni naso one na nanya akwa ba bi nkranza manhene chiame na na abusa hene no so mo beboa ma yie na yefe enti mu hunu ya efunu ba ye de ni twa krom nyina ye wie ne ma na so park so santan ye de koto ye kobo canopy bi ne de si ase na de da no onye ohene se ohene ye de ohene aye de ohene ofie ye dem ho ye de yin habane ne makusu wura ho bedwane enti mu nyina mu hunu se woboa na emom kraza manhene na shele papa ni monyam ti so ba no be kye ne ho tofo a ewiase nyina hunu se onye papa oye kwa asia oye dwodwantwie onim nyansa onye obia watena buroche mfia aduo no ebia ni wo otamre yiri sika so de ba beto asase no na yire wantimi akoto bi won ameto bi won kran wankotema wankokumase wankotakrado wankokepkos ene won masika so akoto asase ato nkranza ene ba ne so on pa asase no kofa sika mre no kwasia na twentwene ne bo onye obia oba Ghana less than 1 month na ne ho kire no obia watena burochire na ne ho kire no ti do ba ya ne se afedie oba fre Joshua Krante se Joshua mo ne bosia because obia watena burochire mfishi aduo no oba Ghana aba bedi bosome ba ko a afi na opɛ bosia Joshua Krante obisa 500 euros Joshua nya bia ma no na Joshua ma no 100 euros okoye edi abosome nso 7 months ansa no timi atua sɛ sika ne ma Joshua Krante tutimi so ye kohwini sansani kohwini amobra pa ya ne size bia ni wo ye useless the most useless blogger ya mahu no e ma no mpo e wani monyam che no because wanye ye nyina free my address o roro my address sa my address me ye madanse ni asema me kam sisa o se me boa o metia ne platform so no on fan kranza bosom kase tom kramo fa modua se okoye wan kwankofo oba beto banji hotel ya otuka no aba ho no abeda ho no oba ne da ho oye ko hwini no ja ne yire ne magu UK oba yo papa yie less than 1 month yakon oba no oba ne da sole kwasia we nipa kasa be kasa bi aboa we nipa kasa bi otimi ko ji atade no odi aba betra studio owia no asa de ko back on fa perfume because on onim say they use spray no ho kan hu na ho hyehye itimu fi itinyi burukusu itinyi ne gusu wonti entimi ma onwene yie kwasia panyi we ye say asama ye dance ni hu ye twabidi ya dance ye ne dem beto adwane mu nyina ma hunu ne dem beto adwane mu nyina ma hu se o so obo audios se mo beka ya metumra na ma kire musie se mo beka ya ebre oba se obedi di mimi love atema wo ye ya ne dem be do abontre pe ne dem beto abontre a hu se obia fridge ni ho a wotwene ho te se samantifia wa ye late no ya ne magugu from honom ya wo dam pana ya pompe ne te se balloon so no ade a chen so obo audios and at this time I so ni mu na me expose in the big time
Mede na nimu twitwiri fo no ma twe na bo so ma ne hu nyina wo bre na ma wotre ne ho no afi woto so obo audios no nko ba bia obi anim say set up because okra wasa agu hu anim asikafu wa jimi asam so because bema wonu oba koda sofo mu ya o apostle mu ya apostle APOSTLG apostle mu ya okuta bible wakọ bible school ya wonim say FSA adwama kra ye bone na campus obi yire awale say ye bone kase sei owie no watimi dia so kase oba no ne da oba na se bon oye kwasia wa jimifo oba we nyina chese bronsam na de ne baaye so de bible e ba beda da nipa oba ye okoban amankrado ne the boss no okodi ni bone record no begu nanim ase amankrado chance e wa sofo o Ghana ha nyina ho ewi akire no amankrado akesi na bonudua so be na da ne kwasia panyi no media no so ama na bo asesa ne nam ama wiase nyina hu so ye scam or ye fraudster or ye misleader or misleading crofo enuti sa pepepe nkomhye na bam enti na me obi aya we se Natina Samolantwi me friend Kwadwosibo because on kranza obi na we friend se Kwadwosibo me man kranza fo nyina me wo ba bia me wi me share link ne de ton kranza me so ye kwasia panyi jimifo dwodwotwi a amobra satuni kromfo a awie brem apiem ha Satan e na asoma no wo de Bible bai abedadae odi saboni nyina du kwasia da wo de nenu ha antwo abeta no wa wi apetese sa pio no wa wi ntampeni wi na guso so obi preach akopapa pa ne ho ntoma man konkuraza kam ni se Natina man bia wonnom o man Guinness ya wonnom vodka wonnom o man Bellis wonnom ne sa wonnom ne apetese e kurase de local apio ogogro anfere wase eno no wonnom enya no ye di mahogany ya hye ne sakokokokoko dan e okwaji egu ka ne ma ye hwe guam se na brai adai okoton ya na wo wi sabe se ne nenu nyina plan fifiri ko wi sani pa ni nyina no so kuta bible so preachi wo yes scammer yakopon tua hoho fi na tum nika wo ya kromfo atayi ya be di fraud kromfo de bible aba na wi eche ne kromfo yere mo deda kwa sia na be ka kire se mama ngege broskoto some point no da ayalefo abadafo aduro so some point o twa abadafo aduro nyina de be kire because no battle with depression e na atwe be na obi a obodam ye ne da kwa sia jimijimi Abra Thomas wa jimijimi ankasa na obi a wabodam ne na koda obi a wabe record se wiase nyina antie first of all wagu hu anim ase dia na de bae bible na de bae bible de bae not to know we say all the bible no ba be dada nkrofo dada kra na ne ma be deda asia jimijimi woni pe be kasa na kasa bi ni pe kasa na kasa bi aboaba o so na kofa ma bi ne be comparison ada na fa ho be comparison be makatachie 20 years 20 years wasted sperm o papa ko fidi amno wa wo ase ne ho ma me afia Agnes wa wo ase ne yefunu no wonder say charity begins at home be ka che wiase nyina se o papa ko fidi amno one ma afofo anwo anka ho one ma afofo anwo anka ma me ho ya wa hwe omu kwasia ye na se kire me wa hwe obi a wo yale da ho ni da mu nya na omu fi no because no so ye vagabond because no nya responsible nti o ma fi no kwasia ne suba ni bi no wafo na aboa wo yale da ho wi a wakosie no kwa no ho a wafa okohunu ni funu kura ebe wa werɛ aboa kwasia man hia nkranza man hina kamutimi sie mo papa no kwasia ni pe kasa be kasa bi aboa wate jimi wo ba na ba be bo recording a bra be bo unu ama mo recording kwasia unu ama no se sa mema kwasia fo dwodwntwie te se wo bi no mo na mo nante a e ga ba this time komo record apie aboa because omu no omu ya dwamanfo no mo go ho wo sister do bia mema do se no ma go ne ma no sister Vic no mema do so no ma wo yo mu ni krom ne nama kwasia o ma bo asese mugu nkuranza ho no abrabo nye bona ka akokọ omotoma wo ko a na ka wo so cheke kwasia emma o mu no afa kotoka aye check first checking akofru play atrema didi yo makọ tra broche timi tonku papa de sra e mo body to so timi to mouthwash e de huhuru mo no pesti wi akwasia unu ama no mo go mo num kankan te se momone peten kwa no kwasia de na onko didi o matem kwasia o mo nim se de su mouthwash abo unu ama no mo go no o mo nim se de ya pesti wi a ye de mouthwash huhuru ya num o ma hu bi da kurasefo no mo go no kokofo mbra na be didi o matem abo abawate jimi kwasia kreto asefo ma no mo go no e be japo cref ama no na nso ba ayo mu no o ma fon de he unu ama no no ko ne kofo mo bra ne batutu mo ho batutu mo ase ho ene oba ibaji wadi krama ba aponchi afie chan kwasia na nakua owusu a jimi fowe e bra so se de ni sibia because o ya aboa odidi wi a no de na no atwitwiri fom o ya prako udwale na no akoto atechem o ya akokọ
odidi ano de nano atwitwiri fam oye greedy bastard e kom de no nya aduane a empanifo se yemfa nsa mienu didi but de nsa mienu na edidie oye betrayal obetime kum nipa dia giska because we mu akonkron de krama wate aboaboa me se oba na bedidi matema bedidi me wiase nyina hu wo dio na boy na nko ba bia ade abeboa no se Natina ko ne create website na mama ngege so woni naked pictures wo phone so na fa kogu ho uri kogu ho abenya royalties ye betua aka na didi ho because wo the man crofo back door kra wonya hwe e na wo de ba two page so a ye be block you e na wo de ba Facebook wo be block wo de ko YouTube wo be block you ti ba bia wo de be ko e be boa wa ne se fa ko website ne create e na obi kokko hwe a profit ye be ba bia wo dia uni fa ne bo wate uni fa ne bo wate uni afia Agnes not wo fa ne bo wo papa da akotobo wo papa ne nankasa na wawu a progu no wo fa ne da akotobo aboa kwasi ya ntete wiye ye je on te se kraman wo ma no papa mo ye o te se kraman wo ma ntete kwasi ya obi nua ba embato depression na ontwe mben no first of all wo jimi ho didi osofo usu be patem e na wo se won ko pa che o ma wo na obedwa to abroskoto na ma ba na so ye woni na nante wo se me no wa ye bi pen so se no ma da me so no wada call baby na me call baby e dey baby o kwasi because of broken heart nti wa record e bebo kwasi o ka se wodi we en trend me se manya so mu no me nya wo na nya wo china we di me ho agro me shock big time we chimi papa Natina wo ya aboaba kwasi apart from so bebo audio na ko fa microphone picture na o video dia beto screen so je baby na betimi aye me kan nyansa chiro because e be fie nyansa minim nyansa che school nyansa so minim nyansa che kubolo kwasi odu class 4 na o je school na ne nam basa bantwere saa na krono ene rape na rape ma na ochi mu saa na kwase antokwa na woko na de bubu ma na bedu nkan boy ya ko Libya ba ya anya yi ene nam nungwa kwase ya kana na Kwame the legend na uko nhirehira na Kwame ebua wa oje visa ma kwase ya pe na mutimi spell wudini Samuel wutimi spell entwi wutimi spell kodwokro wutimi spell kwase ya we oje visa ma okoduru abrochire no ya mokobo show ubo wie na sawdwane ye ka ukotena ka die na sese wo ye ka suade kakra because woto wa adwene ne nya adwuma efie nya sawo ni bi na ka pesku nya sa kakra na kombane kwase na wujimi ho a na wada ne kobolo abrochie ho a wotie nyina wo Manchester na kototo babotom gini sika amakra do be kan ye kwase wo ba ye nyina wo ne ma de da rough jamanfo be ma tutu ni sofo apostle sofo wo ye nkrata ti na wo say that by force so kodi sofo not know me say yakopon frɛ o krono ti wase wapa ho to because of we are scammer wo ko ina adwenbone wo de kopen krata kwase wapa ho to ma ewi ase wo wani wo ewi ase wo hunu yato wo ena wo tena wi ase nyina first in history say apostle osofo mua apostle mua ya okuta bible na woti badwom e ka che obi ase otimi na obi enkrofo yere moda kwase jimi aboaboa ama pokuya wakofa bema anu ho kwase wajimi ho wo ne sika ku no oye kwase panyini twane bema no opema me se Natina iru tiemi a busa wukunu kuranza akofa oba abatu hotel ene ne bedai ho na da bia ne da sole ewia no pa ho no te obi ka odi amanse ofa koye otu ka no hwi no da betena ho ba lock ne hu musu obedi ne boni wi no akofro ka no na ka na nya accident kwase jimi aboa ba otimi ne nkrofo yere moda wo ye no me obema otimi ne nkrofo yere moda bia wo ye no me wutimi ka kire ewiase nyina se broskoto enkipu nka ni kunu ho kwase ewi achi wo se na se bon kwase de be na hunu ye wo ya aboa ede na hunu ye ntutimi ka kire broskoto se enkipu enka ni kunu ho kwase ampanyi ne wate aboa ba mutie no me kam obia tie bi obia oti Ghana a ko wusu be pass obia se dwane je okra nkwa papa ne otrofo na se nyankopon ma me hu se owusu be pa nya no kwafo onya adwuma ma no osimo ja mu ye adwuma ma no bronsam already odi atwa odi free ni mu so no ankasa ya tro nyaja na twa na moyem se wi asifo nyina ba ju owusu be pa dia me kwa me ndiri ni da oyotrofo mutio se wi asifo nyina ba ju owusu be pa dia me kwa me ndiri ni da se e come last se ya de se ka to me minim sabe ni wo su be pani na me nyankwa me mena twamiti because me ju wo su be padi a me ko he me ka no kwa chew afi de ni mu ada ho eni mu ada ho nti me bo bia wo be papa no me bo kokko dane free ne chan
me come obia tiebi obia oti Ghana a ko wusu be pass obia se dwane je okra nkwa papa ne otrofo me come obia tiebi obia oti Ghana a ko wusu be pass obia se dwane je okra nkwa papa ne otrofo eti ene de ebisa se papa de se wabaye no kwafo ana o come obia tiebi obia oti Ghana bia ya ko so fo wusu be pass obia se dwane je okra nkwa ko papa ne otrofo ene de ebisa se Natina papa na o so yo otrofo na wabaye no kwafo wo ye kwa sia wate se wagu hu anim ase Yakopɔ gu anim ase wo mo hu se wo de wonsa mienu ne didie wo mo obi hu se wo uyo obi a se kom do na nya aduane do nsa mienu ne didie wo ye wudini ene Yakopɔ mo obi hu no bone se wo no uyo obi a wonye ni papa tie ni kwase so asiampa ni wate kwasiampa ni dwedwentwie Yakopɔ ntua hohom fi ne ka ade ba yi na wo che because of broken heart a force wa wale a moni kan wo yire ho netena wo yire ho wate we da mopoku a onso yoba ni bia se na hu se o mpoku a mienu gu ne bo na bibi tua no to na bibi ta na ham na ukofa no aboaba kwasia by force so oba se o mpa wo biwa afa obegu n'anim ase wo ye no na ofense ono na ogu ne wa na ogu hu anim ase na wiase nyina hu se wo ye mo na atu ni sofo wo ya hyewo sofo tutu ni sofo jantre ni sofo wo ye kronfo sofo wo ye scammer sofo wani magu ase poto na wiase nyina se wonyo bia wotu media nso a wodi krofo atem nyina no wo mo obra because the fruit so besi na ase nyina ye ma computer no kra wo de blog na ma na to ma wo watch e bon sa wo ba phone kuta wo ba kwasia ni pe kasa na be kasa bi aboa ba wate Yakopɔ ntua hohom fi na tu mu ne ka won fa de aka no e ma obusuafo wa jimi ache ye braso se wiase nyina ehunu nipa kora wo ye aboata kwasia we akoso de mani ma ye fom ena kasa wo kaso nyina kasa fi kwa kasa wotia na wan kasa hunu se osia fim mas check na atem de die nyina ye one way enti ne se mote se wakasa mu hunu se oyobi a eni kwa se yasoso no so wetimi ka kire ni ewiase nyina se oba naked pictures on the phone so ya wa ya ready no be send bi no de ama wo montie de se mebo a enti wase no hwe white ye ne nsa no de ahyem no hwe white na aye ne twa no sa no monhwe oba wase fin a wo de da ho tulip enti wase no hwe white ye awuradi nyame na we wakwaye woto se wo de be penipa ne nada adefin we na nti ka utwa de okotuma be ma no ko ono meda ade we ya de command na ye ne tan nya obi na soma no ma ye investigation hu se nya man kado na soma sa papa yi a obeye tie tulip me kanokracho utwa de no koma papa no na ye ne tan etwa no mo hwe ne twa no wa wo pa bia no send I will send it to you Osofo apostle muya timbe kache wiase nyina se wo obi adagya wo ne phone so enti wa wo pɛ no bon ha obe send bi dia bro mutie se do sika na wase no white ohwi ala tem de nyina ba akopɛ wase mole enti mu hunu se asem wo kan nyina ye ntro because when tulip nada nso se tulip ase mole when frisia nada wase frisia ase mole enti mu hunu se all this why nyina no na tem didie ba kono no isa se omuma minim se bia oya akora no ne maame de ni sawurawura na se de kyerɛkyerɛ ne dia minim se bia na yira mapoku aso na bi wo no ho e na ode kɔma nkrɔfo dia minim mu de mutie na tem didie nyina ye one way mutie no kapotem ni Felicia utaba ufie se utakankan no no pe bra botina me kyerɛ okafia Felicia bonde fiamu aba enu kankan Felicia oba pro ye oba pini Jimmy for Babodan for Kukrukoti. Felicia. Nyadi here ni why? Oba obrezi asene. Onu force fin. Onu force krodo se. Udo don pacha Jimmy for Bab Felicia. Asia utaba ho more. Utu mu biri wati. Jimmy for Bab Felicia. U kan chorobia. Osi pacha. Asia pasia peni bia wo. Se wa hu. Edi sa mole na wo kan. Enye mami gegesu no start free yo. Was start free tulip so. Na ibi be fa free shia so.
efe na namu nyina ti ni dwuma wodi ana tem di nyina one way oba bi ase mole wo ye kwase asofo sofo apostle mu ya osofo mu ya ode bible ba ma nipa bebere be do no ya wo so wo kire wo be kodi papa yiye kura no wo so wonko bio oba be ka kire se ne papa yale akohwe ne papa kwase apen ne watena bro kire ko 20 years otimi kohwe ne papa e ma ne papa ka kire se wa ma mehwe no a owu amonsi na iyase e no sofo usu be pa top plane ticket airline ticket man asa do otimi abaga na Jimmy Fowe e be ka kire wiase se okohwe ne papa no ye the video aba cheche ma ne papa ka nse kodwo mpesa be ku bio wo mi wi achi kwase we de na esisa jajamase amantumpan na e de na asesa ye ne ono te badwam osofo mua apostle mu ekuta bible church ye otimi de muwa church fi Genesis efa Exodus Leviticus no Numbers Numeri efko Deuteronomy kofa efese Joshua temufo de kwa besi adisem kwase jimi we e ka kire wiase so no obi yira kwa akoda na se mole e not social media e di atemoto ma ho afa wo papa asem no wantie asem na papa ka kire wantie ana be ka kire se wo ka kire wo papa e ka kire se me no obi anko didi ebusa se wo papa asem no wantie ana wo ye kwase ya wate won se papa ahotoma wo ye vagabond kwase ya payini wo papa wantete wo yie wo papa kura wo yen wantete wo papa ko fidi amro kwase ya payini no a woni da mu no a wo yale ya ye deda na ne funu wafo ayese praye no wantete wo yie kwase ya enka so papa tete wo yie an ka metra media so nyimi ho saa wo gya wo nuanom ene wabusuafo ene wayi abusuafo gunkranza kwasiafo no ma wi apetesi atrope no asasra atrope anum disakoti amoma furu nyina ahyehye no kwasia ojo magu ho na asole social media so edi abodene fo ma atem edi omo ma bobra che watem kwasia omo ma yi omo sika babasia aspendi sika wo ho media no so omumpo a omugina mo na so che wo kra no obi anya sika ni bi da amakra do nya bi agrada anya sika mfiri nkrofo ho efese mami gege nya bi kwasia we scammer sika wo papa ye sika ya hwia ma nya sika ketwa kwasia amakra do mami wu ye kwasa sika no wa nya bi aboa ba wo sole a udi krofo atem na na se kwasia ya so bi ye na brand so chese kwasia sem kuma wona ne kasa no record wa bebo ne na ni age no to wono sere because with that recording onye obi a aboa me metimi plasto sa a discipline 6 hours recording bi anim kwasia wate jimi ni pe kasa na be kasa bi aboa ba oba na o ka kire wiase nyina se o papa ye odehia ya kanokre because metete ho meba be expose big time aboa o papa on free kranza himfie ba bia na kwa me bafo otoso na ya dawroma kranza man hin na me chewa no pay na ohu papa mobo because on se mo gu aburo kire ho no mmobra amobra fo nkwasiafo papa no yale kra ma hwe no unu nuamom mienu o kan ho ena oye yi ohu mobo eye yi ne gisi ni na ase kwasia o kwa na ohima se da papa bia be ka jo se do papa ko to park so a o so ko samano wa himfi aboa emprado do sei ena afa nipa anim nya fom wutimi di nkrofo ma me no papa no nkrofo sisters nkrofo aunties nipa ma bobra che o abode fo ma ne mema papa bia tem kwase obi di watema o de ne ko ahimfi akosaman aboa koto de ne bodwe ye nya che de onko. What is good for the goose is equally good for the gander. What goes around comes around. Aboa papa kwase nipa do se na ni di o mate o media so obi aka ho obi aka ho asia ena o to se yankum na se yankum obi a e ka wo akokoma obi se yankum obi a ka wo bekwa akokoma obi aboa ba wo ba na wo kan asema ya aboa ma na yiye wate na wo ye hu ankasa wo ba na wo kasa ya kasa yiye because abadwe mafo na nyansafo no ye tie nsem tie onum nsem. And I will use this opportunity also for Penny Prophet Bedukobi. I will say sorry to you. Nyamenkoa. Mene mechidi fo mini abroskoto. Ye nyina enenen ekuo ni nyina. Yebeka sorry acho emu bloggers. Nyina yebeka sorry acho. Bibia ye dia yo ayo ya edi akoma mu dem. Yebesere se fache. And we know say oh that capacity so betimi di ache. What you say? Fire bonny che. Enya unkoa kwakubofo iron boy. What you say? Iron boy. The American say iron boy. Say be a self video bi ekodru nanima. Mekane say ni nua Penny ana ni nua ketwa. Ana ne mpempen so ne me. Of fanchene. Young guy we see so or body bra. I say keep promoting no.
na ye di ni si o ma yutu na eba no ehwesua no no ni etwa ne gu na ye sey no hwe obofo amane wo hu Ghana e de na emfa nto ne so nyame kura ne bo ne ho ban ko asey watase bia ne menu aba Patricia Asidua hwe dia maami famu wo Ghana hwe dia maami famu na ya twi maami abonten so bum chese ba bia maami ko akwa akokoya doya ye se ekro no bibia watase ekrofo abre so me gina ha ene na me gina ene fu nyina na me ne nua broskutu na ya se aka sorry biem atem se mo fa e body nchen obia me I will sit here and say se me obia nsoma me obofo emi eni da ho na dididi na tem atase eni da ho se nya atem no nko akra de anka normal because it's obofo ti abrabose but for me to sit here and insult obia woni matem da na mitim didi na tem eyemi eni da ho na me de so I will say sorry to Iron Boy Kokubofo se onfiri mu na onfanche yem papa baduko bi misro fache yem papa kusi boatin asofo amosofa e wo yensem minua ba evangelist mama part mesia kabiem asan dia kire no se stella onkoso na onfanche watiase ni minua mankrado ni paradoxo watiase obi emfiri na koma mu na onfanche watiase ma men koso na men bo video na fe so etie ka what nanum asem okodidi obofo atem obofo nye ne hwe kwasi ampanyi we offense oye tough ma mudi na chinyina mo hu ni pakura akwa we ye oka asem ne na wasesa na no satam oka sa asem we satam na papa na sake no na kuya wuso o se he sick wa yale wa bodam satam oka sa asem we na papa na sake no eti wo sheda so be pachew do ye ne mfiri na komam enti na wasa atwa u10 se okwa ko defend papa no ye bisa se de gina bia ne sei enne wo gina bia ne sei onru se wo ni adwosuo ewiase nyina hu se wo de wafuru ne nam Natina osofo de na furu nam wa wie ye nyefe media no ba so be scam Crawford ya be pesika ndi Bible na wo de ba nyina ya dada akra ma be misleading Crawford o makọ oseye mu na aba so be misleading Crawford akọ o mba ya ne broskoto no watene baby o mba na mami ngege tene baby o ye na de e na asie obi akodidi obi atem na wo aka che wo dwa to asa okopa che o ma ho esi dai e na fe de o wie ye no o se o bo na num nsem wa bontene na kaka hunu se obi o papa no wa house so ye obi a won kae na wo obi o wade obi ye bi ma ho na obetimi aka da achi na ka we pono ka obi akọ de baby uye evil agenda na adeba because udi bi di aman krado udi bi di mami edoka udi bi di nana yakom ya udi bi di Joshua udi bi aye mami ngege eti wo no eye trademark eye hallmark no obi anim se uye evil eti obi a obe obi aye careful they said no so obo Ghana fo nyina obo mkoko se obe osofo osu bempa bi aye careful sana me so me fa sa akwa no so aka kire omo di na chi nyina se mo hwe sa akwa we oye evil oye wicked ankasa oye demon ya bronsam na abone pa oban wa onya de obenya firi ho wi a ni wagu anim ase asewa ka ho but onfa ho ni because yesusu kruwa de susu man krofo no na ebe susu ama wo oye boni a oye fa oye papa oye fa enkrofo ma ye akwawe Natina krofo ma ye Natina papa bia no omo ma ye Natina papa nyina no wa ye omo boni omo ye ni ye nyina no watani aga esi omo onye ni papa oye evil kwasi ampanyi ni pa wapi ha awie ebre mu eti woni na deli aye careful oso sheda na oso ansa me sheda interview che mami e wo do nsa she wase wo yi die hia me no ya ma me nkoso na me mbo video na fe yin enti so hu oso sheda eno interview mami ngigi sheda na obisa ne sa se de be obenya kwa record no Yankopo tua okra fina atumu ne kawa Natina. Yankopo tua oka. Amapa Isaac Osei. Yankopo tua okra fina atumu ne ka.
wa jimi ache adofo nyina mami gege chi defo nyina munka hu se akwa wo ye udini o sheda egba sister na brabom se obejeje no but asidanka Nyankopon se ono aka se nanim agu ase isa se yahunu ne nyuma ne boni ni nyina yahunu enti ene dia sie bia no ono anka se ne Nyankopon tam asem enti yebekoso nya create awareness se mamudi na chi nyina no munya careful because so the biadi aman krado odi biadi mami yedokas odi biadi nana yakom ya odi biadi nana kwame odi bi waye Joshua Kranti bia waye mami ngege bia what's the guarantee say wa odi na chi sesia wetimi nya obie wo anhwe obeye worse than that waye careful waye wicked agasa timunya careful ama dina was say such a wicked soul na kwa wusu was right TV and Isaac Osei Bema you guys are doing great thank you sister kwa thank you na kwa wusu a yes in Beijing waye wicked ankasa because nipa wode Bible aba no anya hwe kura no ka hunu se Bible no kuta wo no Nyankopon se ma Nyankopon akwa ma nkontokwa Nyankopon se na akwa ma nkontokwa ne mo se wojo ya tumi kyerɛkyerɛ eti ene sa akwa we esole na ono obi di nkomo private conversation oba we na dagya so e ma dodo se na wo wiase me ma dodo se na wo wiase ndi se wo me ma dodo wo wiase na se oba ebie na dagya so ma no no koda e kye se odo eti so timi betina badwom kan wo ye udini just be do say brother good morning, God bless you for saying the truth, God bless you too sister. Mama so say evil soul Natina, your end is near. Yes, na we ya aben kra wo ye udini because me hu bi da me ti bi mpa ni sem da se be ma katachie betimi ne oba akoda osofo apostle mua apostle kuta Bible de chekere na wo wie ya wasa record no obi yire o akose ya wale first of all onu a breaking home akọ break obi home wo wie ya na waka kire wiase nyina ase oba na ase bon ba meanwhile oba na ase bon ne da ba akono wan sa na chi o wone ne da to so mpredu nsia e ma oba na ma ne de ne tekra ma bobo na se nyina tafre na se fefe na se nyina kwesi Dutchland na wo wie ya na ose oba we ase bon. God bless you bro. Kwesi Dutchland, God richly bless you brother Isaac and bless you too. Odonti say he had an agenda to destroy the woman, but it has backfired. And okrepa na dwini nyina se obegu ngege ni mas no create enemy for ngege na nipa omodo ma ngege no omo nyina dwane afri nche no take over because okache say obeyi na free media no so kwasi ampanyi na ho akache say wo sa tumi no nipa wono wode wagina ba chi so twa 360 nipa wono wadi wanim ebra kodi do sofo usu bempa atem ya dokum wadi wanim akopa chawa ma wo obeyi na free so agenda sati ye nyina no me say obeka ma ngege deny it is like obeka na ngege deny ya na kan ye wodi no hwe agum neke gegadofo nyina hu se gege nya no kwafo Helena Ofori no their silence no Helena Ofori say his stupidity is beyond human understanding. Yes, Helena Ofori was in a Jimmy na buru nipa adwene na yente ase so was the way na Natina Jimmy na kwasia no ye dwene ho ti ase enye yie ye ti ase Jimmy nwene ho Amadina was in kwasia fo kwa na be follow sa Jimmy fo ga Natina we ivu ankasa but asidanka Nyankopon say mami gege kuta akomapa wo start so be kan wo se woni madam so me no wada ko ba bi no obi antra na ba bi some point the crowd say mo obi anka say jab ko na ye bi pet obi anko na ba bi wo se sell megu wani ase because of broken heart haja asha how wicked wizard we ye bay bro sama ni timo ordinance kasa kafu is only kwasiafo that will support bodam for Koyosibo because me twin ho amenti ase first of all Koyosibo a show ni sofo tu ni sofo dwamamo sofo kwasi apani dodotwie woni ne koda no wo be frɛ me woni ne koda no be frɛ me woni ne koda wo enjoy hu sane woni be frɛ obi ne so ne koda na se niam nko yie na se ehobon emole wan kam na nko clean up na wo ya aboa papa kwasi ya na se ne wo ya wade yi abedi ache sade na nye fort wo ho a wo na wo se wo ya overhauling na wo yusu wade edu ko ya hu se mole won wo ka wono tuamu
And I overhauling, we know Pamo. As simple as ABCD. For Jimmy Tran baby. Oh, yes, because Sadian Bibi ko ye or for be who I want also would teach now we be a kama. And do call ye na. O ma do one boom of fee mono. Ya we cleanse we first a clean up in a way. If you baby on aka. Michaela, Mickey. I see Joe Boy broken hearted. Nani away when you Joe Boy broken hearted in it Nakuma Benyati. Broken hearted Nakuma Benyati. Oh, ya kwasi ya papa. Kwasi ya kwana nyema ne nya one also clean ho nyina for anu bom twitwiri mu na ye bibia afifim clean nyina na memre gum woyam ba won sa ade ba kwa ye ne ya ne se no officer o ye ne nyina wie no watena ho wo ye wie no na brosco to hu so ye jimifo o ye kwasi ya dwodwotwie na Julian Amponsa ya kan ne trisi ya kan ne trisi abontene na dwo da suom ye wo no si abontene na ode ne jimi ne kwasi akopɛ ne ba bia ata sinti ata mensa was very wicked soul. God will punish him. Akuya akosia jemfu ya jewa sante. Oya kwasia ya wa overhauling ni nyina so ono na eka bi de mini hobi o because only brosco to koda na me nyina bokum nyina nifa e na wa se wa koda na ase ho nye e de ho nye no brosco to man overhauling ni nyina no man na no twa mu e na de aye nkuruma to kan ni nyina amama na ewum ni nyina no efese mleke nyina o ma na twi ni nyina gu ni yam wo wie no hu so ye jimifo e na wo ne si abonten e de say the dinner say Natina the pussy cleaner. Natina the pussy cleaner. Move for the dream man. They say Natina the pussy cleaner. What then not a cleaner will be rase. I'm a real and ya wanna see abontin. And to whom broken heart you kuno. And then no broken heart Nakuma broken heart you kuno. And you benya wankasa because we are kwasia. What Jimmy Papa. Me say catch your mammy, a fear agnes. Until fear do a 10 crazano. Kaya offer and send run say. Solano pa, no huan, no for phone, no throw yuki. No guy just a kojo. Say that ye. Aboa we Jimmy Papa. Unia ba ya first say dollars. Una ti UK ho. Bisa no, ofa na say wura na se no hwehwia hwe. Owie pa safa unia adobia wo Ghana. Nkranza na fra veke ka ho. Uwia na fra Mami Agnes. Kwasia Jimmy. Oyira mbepoku akra de yini se nchen. Kwasia dwodwntwi aboa ba. Ya kwasia Jimmy a osole amase hu no wototo. Knama ba. Baga biga ponyega. Chinafi bulu. Kwasia glema yet etese wo a piti akanchi kwasia wate aboa wafo anu anko boma nkiri ni wa gaida hu ne pampa hu ne sent kwasia o mama no mu ne nam na madani adwamafo na oba ba ketewa no nofo e ba ya mema ya pusa no nofo a ayete se first blanket ya atete ya yekoto to ogun kwasia frɛ na busa no fa de se nwura na se no hwehwiawe no fra o kan kyerɛ wo kana ma ba kwasia Jimmy anu nsuo se twafo aboa funu Bema bia umuma bia no we no me because Bible mpo wo say monya ma ne brebresa anwene a emre na mpa ibo ho kwansi emema bebrebe atufo bebrebe mu bebrase wo Bible mu dodo na afiri ma Samson aho de bebrebe de lala ne bre na se Adam aye nyina afiri ye na Adam ne yire the downfall any Hawa Ohini David amani hunu ye bebrebe akaduru mrebi ne ba Absalom eji ahini afiri se okotena bush nyina okofa obi yire ne sofo yuli ayire besaba no ne dae Solomon nyansan nyina ne sika bebrebe wa asase so no nyina no Solomon anya nyankopɔ ahini nyina efiri ma Yesu Kristo wu sole ye ne ma ne kopie so wajimi a wajimi umu ma obewu keke kwasia wate oba bosumi bi ohunu moja ni maboa wo be makra se ka atwa na moja ba na wudwane wo ya aboa ba kwasia ba Los jamia bradroa aboa ye kanya sa che say enough is enough o yes scammer osofo kromfo tutubotom ni azan sofo ehu amapoku ya mesi wukunu ne trase no wo ba record wa bebo o ya aboa wo jimi na nyo opportunity bia na be ma no ya o de bo ahya wo no twato twene na moja nwunu na no wo ya kwa asia wa jimi asam so wo timi nyusu na adwene amapoku ya so wutie mi a oba ankoraza okofo oba afiri kuma se betu hotel one ne da sole kwa sia balok ni be ma ewi ache no do bi ka obi pick up ade ko bubo odwaman ka na anya accident kwa sia Morgan de ka na ma se tua ne ka ne fa ka na aboaboa kwa sia ka ofa chawo wo ya aboa ba wate woni mu nyansa be se ka che wiase nyina sa video na de atu fie anim na white card si anim ka na fie anim no o do fie video beto na white card si so esi anim ka ma share ka aboafunu kakama share salon car na akoje ye na o demu de ye akaka bensam car no nesi ofie ni white one no atwa dia betos no de defiance
kwasi be kacha wiase nyina sa private car no saloon car nya kanka ma share car o de ma say use bi na fa yi kwasi na fa na de be si no krama ba aboa ba homo kwa wate ammo bra broche be di hia 20 years in the United Kingdom obedi abenkwa ya yese ma obawi kotodwa yese ma wo hia computer dia blog ya yese ma obawi su apple phone yese oba obebo watch ya ma kwasi aka nipa we o se ka worship ma na so ma na bu ma challenge ma jimi wo sole na wo didi matem ya mi wa wunu ya ma na me ko akura sem ko hu mu no sika ko mutimi nya sika no matonku papa asra e be jan pokre na no wa miamia kreton asidi agum no mo de vasile bia atoso no mo yusu ama na nso oba o manim nyina asai ma be se o mo wi apetese obi timi nya 20 cedi fan ko to bia nom apetese kill me quick o yi se cedi na wa gi two tot no mia no atiti ntasuo aboa no manim nyina trope no mugu ho no kwasia we wo agya mu ho e di nipa atem akopon tua ho fi na ti mu ne kawate aboa ba asiampe ni jimi ankasa mesi o mo nim no fa ko mo so de kam obi ahunu se bunye obi a Natina wunye obi a so awoso akwo ma me ngege so nyina ne se broken heart na ache no ope sister no ene sister ne mpe no muntie no Odosana enyamanya me bem na ahotete bem na yibi bem na odasha se de efe na wieye obra budo muntie we be ka se de confrontation to muntie So, obi sa wose. Nana pewa obe odi na beka. osi obi busa wose se nana pewa etsi asem na obeka other party no obesa de abeto aso. We are the masters of the game. absolutely nothing for cool. So, obi sa wose. Nana pewa obe odi na beka. Everything about you is, I don't know how to explain it, but trust me, I like you to a lot. Now where? Yeah, sure. Let me ask a minute, me the couples. Tie. Osi, ne yase. Ontimi ne me nye couples tio. Ne yase, ontimi ne me enye couples. Seka obe having enough. Odo idie. E wo senka. Mubiem. Wa ya na mubie voice mu no. Say na mubie mu no. Menti ase. Mo mubie voice mu mubie ne sen. Na ka bi mie ne bagaya ne ento aso. Obi sa wose. Thank you. Obi abie mama me. Obe. Muntie. Na beka. Se obi sa wose. Nana pewa obe odi na beka. Everything about you is, I don't know how to explain it, but trust me, I like you to a lot. Now where? Yeah, sure. Let me ask a minute, me the couples. I always say, me and see which when the baby are coming, the baby are got na ma have you enough. But come sir. Kwasi ampani yodwetwe aboa bi ba jimifo nipa wonye papa na se bon ato na se mole no eye wo ya se otimi ne nya couples ono kwa do se couples kwasia jimi afa mo hu se mamudi na chinyina mo hu se broken heart na eku no mo hwe voice ya na ode ka se obi bisa wo se na nado ya obeka sei kwasia sa tama wo jimi hu se nyina no na ne yira mopoku atifie o aboa ba humble dog baga biga na nakuya wo so a
Apostle Bagabiga, the pussy cleaner. Kwasia amadepa. Ah, where Jimmy Hosa, where Jimmy Ache, Nanka, Agblema. Bagabiga kwasia Natina, kwasi Dutchland. The pussy cleaner, Natina the pussy cleaner. Natina the pussy licker. Kwasia Natina the old pua mole pussy cleaner. Why Jimmy Samso? One animgʋaseɛ. Shame on you, Natina who, Nana Fiasewa. Kwasia. Jaman force of war. Two ni software. A shower ni software. A brother, Natina kwasia penny is now asking people to give him a weapon to fight you. Kwasia weapon. Natina mitimi fio. Mitima sasso. Na mi diwa temini fio rebie ni asem. Bekache wiase nyina se die betina ufio utu aso kopedai. Kwasia because of the day we timi metia. Obi ani hɔ a obekama asem wa jimi papa abroso ɛdeɛ wa me bɔ recording a uni bibia aka ankofo bi picture meto a won se ba me bɔ recording bi wan ka se wonu asem a video wa ye o media so na me de lashe wo ya aboa kwasia me recording abɛbɔ a ebekiki me ne se wo beti se me ka se me ba betu Ghana ban ato agu ni a charging for treasonable offense. Eno kra bo bia wo do ano ka na se hwe na oni akode a eno kra beka se me brag yen fa enko ba bia kwasia komo bia ne hu a me di ne back door metimi kan front door o ma me wate o ma me afia ne dankese o papa kofidi amro kwasia panyini no a wa mobra no a wotena ho ne ma wo ka o ma me ho na owu ye na ne ma no motete kro mo person beba fie no kwasia ne da kotobo kwasia jimi wate o papa na ma hwe ne na woni ne da mu na owu ya ne funu afon a woda ho fia no kwasia ne dankese kwasia jimi wonu wanim guase no ho ani wuo wudu obi ba nim e ba ye fom aboa ba wate kwasia jimi oba na se bon na se mole onye ba papa no eye wo yase otimi ne nye kopo because on se wo yere ne nye papa broskoto na ade ho bebo no betimi am na siw yi no abobra no wako onim no anya sika e wo media no se kwasia e de si jamasi amatumpa na so yo ni papa enkampo se bibi no waye wakafo ni to na hu se waye papa ne ko ba bi aboa ba jimi woni ngʋaseɛ wonu asɛm na mebɔ no wo ya aboa wate kwasia jimi wo da akotobo abradro wa jimi asam so be hunu bi da sofuo menti bi panyin sɛm da na me hunu bi da apostle mu akuta bible abetina media so ama nipa aboa na gigi sika pudu ama na di anya no sɛ tam omma mpadifo mu di nanim kran obi ani ho a wanya saa mame flawless iwie akira na ototo nipa di frefo mu zombi di nkrofo atam so mu yankwasiafo miwa buo mo no nya fasika na ama na afia sɛ wa broken heart no good and obenya wu kwasia mami ngega hu sɛ wonye papa odo wa ye pussy clean up omo clean the pussy ni nyina mole ni nkruma ni nyina wa mo amini ni nyina gure yam owie no waka wasi abonte sɛ fa o jimi firi hoko wo ye kwasia wa jimi papa wate fa ho yale ne fa ko fie queen's hair braiding haji asha kwasia mutie nanum asem mu de musantie ne bio na mu hunu sɛ jimi a wa jimi ne hu ni nyina no opemami ngege ena mami ngege yi ni fly me ya be mani bia so opo ba na oba ni jao na wa nya na ya papa me so utimi fon wotia na oyema hyew se uhu na oyema hyew se bra obi boni diri kwa na oyema hyew na wu kwasia mo miatia ni bio jimi fo mo tie nanum asem jimi we jingle we odo sana eniamania bam na ahotete bam na yibi bam na odo asase de afro na wieye obra budo muntie we be kase de mi kokromotisha ne to muntie obi shawse nana pewa obi na beka osi obi busa wo se nana pewa etsi asem na obeka other party no obesa de abeto aso we are the masters of the game untimi nchira hwe obi shawse nana pewa obi na beka everything about you is I don't know how to explain it, but trust me,
like you to Lord. Now where? Yeah, sure. Let me ask a minute in the corpus. Tie. Osei, ayane yase. Ontimi ni me nye corpus, tio. Ayane yase, ontimi ni me enye corpus. Seka obe have enough. Odio idie. Ewo senka. Mubiem. Why na mubie voice mu no? Say na mubie mu no. Menti ase. Mubie voice mu mubie ni say. Na ka bi mie ni bagaya ni ento aso. Obi shall say. Thank you. Obi mama me. Muntie. Nabeka. Say Obi shall say. Nana Pewa, Obi Nabeka. Everything about you is, I don't know how to explain it, but trust me, I like you to Lord. Now where? Yeah, sure. Let me ask a minute in the corpus. I will see me in which I only baby I come, the baby I got now have you enough. But Where jingle? Wait. Someone was young penny way, and never tell frefre oba we bonde etutu ni dini kwa sia Jimmy way broken heart inti oba mpewa ye force akofo oba amapoku ya betena fie ene na wo nkola adana ma oni nkọ ho na tra na hwe ni yesi onim life mba wo nkyere life so yire onim life ba kye ne life bo se ne wege hyanya tuto wege papa no bi man na kire obi fo obi no nkyere se esi bo life no nani nka ho kwa sia Jimmy hye ne niam ani so na wani kan ho na ne ntena bodamfo wo frɛ obi maame obi nua ba obi ante papa bi etutu ne dini wo ani wuo wanim guaseɛ se kokote wa Jimmy papa de ka kyerɛ wo sɛ wo yɛde wa yɛ pussy clean up wa clean vagina ne nyina de wano abom ti sɛ Natina odine ne Natina the pussy cleaner Natina the odepua stroke momone gogome bibia cleaner kwasia wo pama bo bi no anya na wo se ne ho kankan I don't blame you. O papa kofi di amuru kwa siampeni Jimmy fo na wo wa ye wo te sa aboa na wantete no ono na me blame no asiampeni na wato wanya obi wodi wa ama wotimi entena ase knama baga biga be ka che wiase nyina se car na private car na si ofie na anim no a watwa de abato skri so adagye fans nya kanka ma share private car o ya aboa wate be ka che wiase nyina se rich momo ga car na ode ma wo no enya no na utu na ale ba hotel ho na oba na beda ho ba lock be ka che wiase nyina se o papa kofidi amno wansa nkofa ma afoforo no mango wo anka ho wan hwe omu a enti omu wa man fi no ayi na se ka no mo do mo tete krasti ni abakan Jimmy kromfoa apostle atayi apostle tutu botom ni apostle kromfoa ya wode bible aba be scam krofo be smart abe wian krofo kwasia Jimmy aboaba so ba na be didi abode from atem a me tro challenge ama se fa onua ma no fa adobi abra fa vege bra ne fa wo fa se beki bra wo fa osu ma no fa mu bra ne fa mu be gina yen company en contrast e ma no manum disakoti am mo furu aye kapu no man fun aye pukupuku no se birimu nyaado ano se mpudo no kwasia fa mu bra e ma na patase fo ma no mu gu ho no a adwamanti o mo kofa oba o mo kofa mema ne ya dampo mu no fa mu bra kwasia Jimmy aboa bawate next time oba na odidi mama afo atema ye careful because when you obi a kwatena abroche fi aduo no 20 years you betimi akado nsa se obo a funeral achievement sada ya makosi dai enoko anya wonko adai mini nuanom yakosi singi road ye siye papa naso e wonkranza asie ye kwa ho miwa bekini ne mate ho bre o ha dai wonkranza
bekini ne ha dai veki wo ho kwa sia ma fasika na amwa na kana ma ba wo ye nipa abodam papa ya bra wudome nkra ha beto asase ne besi da esi so ana ko su cemetery aboa keto bi kra ye dwudwa ma kra wonim ne bo kura se ni wo beje ho wo beche ho tof ma nya akon wa jimi ankasa abodam wa jimi mesra dofo ni nyina so wo so na person support me credit ya me mumu number na da se no se de bia metima nya bia to data because Ghana had data board ne pa na me mre bia me display jimi fo we ma wa jimi ache onyo bia enne expose kese se da bia Natina e ka kire nipa nyina se ne papa firi nkranza hene efie enya no kore ye tie ne se Natina papa efiri opani kofidi amono na danfo pa ne nkranza man hene otia konwa so sesi a ye efiri nana kwa me ba fo to so enan nkranza man hene papa ewu nkranza mpanifo no bebre wu mo nyina wu Natina papa ne nipa kakra bi na aka tie nam se Natina papa ye kofidi amono na danfo ne kraza man hene ti kraza man hene fa ne se ne papa pepepe nti oto fom no se ene obe ye na ye ti se de oye ne papa ye pepepe ene oboa omu na chiame na nya kwa babi oso boa ne hene ene omusie Natina papa eti ekofa afunu no ba de ne chinchiri kraza nyina ene wie kobo ka no pibi wo ye na se ene ye siesie babi ne de ne koto ho ewie ne koto no twene ye case close eti Natina ne papa nya abusuani bi ofrim kraza hene himfie Natina ofra himfie bi a wo kwa sia obi a yatetini fira himfi a okasa wonto sebe wetimi fira ne ntoma oya boa wa jimi asamso it is on record say Natina ne papa sa ne ma foforo sa wo kan Natina ma me ho ya ante afia ne ho wan hwe omu otu ma sawram etu so wu ye kura no ma anyi omu tiri o yale da ho ma afie no ye eye na se no omu tete omu nyina no omu tete eye na se ya kire me asia kwasia wo do ho beto hwana. It is on record say Natina ne sister pay ne friend adobia e dagu fie ho e so onti fie ho Natina subanti kwasia it is on record say Natina se ne papa enwu a ka sing room po ko otimi akoyi bi wabusua sase so. It is on record say Natina ne papa yale no ma hwe no woda ho ma papa no bufu e ka kire omu se wa ma behwe no owu a mo si na di ase ne papa yale obehwe no. It is on record say osofo usu be pa na top print ticket di man no we useless woni pe kasa be kasa bi patience ye bo a haji asha we abroche ni o watina abroche fiaduo no de ode ne sika nyina ye ode road ross ma nsa kwasia no nenam disco ya to ton taade niema enye papa taade ya twetwetwere mu hanyan asia mpanyini papa hwe so fokro motia akobro kra na yi twa piase ne asuboye ne abia kra santaade no magya ahye wa hye taade ne atwetwere mu hanyan ni mu ni akire nyina kurase ni pa ono wote wade nipa ni mu yefom we ya boate yakopon twa okra wo mu no etu mu ne ka ifinka we ya shawoni enne me ma wiase nyina hunu se Samuel antwi ankomanko ya ye friend Natina oyobi o yes karma kromfo sofo a awie brema wudini sofo a wode baabro ba so betwa krama nyankopon ewi achi ne krofo yire mu no mo de da anso ho a wo no obi yire kwada wi a na wasa betra badwom ka kire obi amanfo ka kire nipa se oba na se bon meanwhile ono ba ne dan producia bia ko 2 rounds ni nyina wode na no ebo oba na se tafere oba na se afifi mu yi oba na se odepu ane ne nkan nyina no eni nkruma no wayi ni nyina atugui wi obetra badwom ka kire nipa enti mahunu se sa nipa no woye kwase jimi a woye aboa ba eni kwase so no so woye yalefo. It is on record say sa sofro we your friend Natina obi biada wakọ ne che bia no so oye ne papa wi a ewi akira na ogu anim ase obi a waboa ne bia no so obel na waboa no pe owie pa na wase atwa no ho na ogu anim ase wote sa akokọ no didi wie no de na no twitwiri fom wote sa prako odwale wie no akoto atechem e kom de ne pa oye greedy no de nsam yenu adidi ne papa ye UK kane bradi ka ye ko betimi ne braye eso anye chama mba ye no Ghana wie later no sakwaye ba akoka no sa gisika wa gisika Ghana sakwaji bi UK oye bonia ni nipa moboa no nyina wi achi no na odidi o matem Sheriff Adam why late welcome sister say no folly nya dofo amoso nyina me ka kire say Natina oni bibia ye ka kire no ne say so bibia fa mama ngege hu a especially idea esombo ne naked pictures wonko create site bi website no fa ko gu ho na onye hu sika no woni because o cheche ne background wonye hwe o dimi fa ma to Facebook o post to ai be block you YouTube dimi fa ko ho
Baby abetimi di akwa ne so obekwa ko create one kasa website nefa gu na jihu sikadi nefa hwe wo yere amapokua ne ma no nefa bi koma wo maame anti afia Agnes ya otin kranza wo free nkrofo ba yere eton ansa na wanya bia die no na wonu ama na petesefo no mugu ho na mo ho abo mo ho so a wo munya kuna na madwaman ti a amafo mo 20 cedi 30 cedi 10 cedi na no mo deda no fa ko bo mo wo ya boa wate kwase jimi aboa na abew ye kanya sa akire say enough is enough be ma wo de mba anim ye forma be ma okon ntokwa it is on record say obey any papa yi a wo ba UK oni ni sister payina do bia kon it said ye ntokwa ntokwa wo kun media no so no sa na wote wo fie say charity begins at home ne papa wo no wo ye ne sa aboa wa antete no to no to ni manes kobolo ni pa ofiri no bo frase nyina sa jimi sa eti me ka kire no so ba be kon ntokwa teno camera ne kon engofo obi a audio ko chinchiri se kwaje obi a audio aba bebo anado obi a picture aba beto so sa de ne ye gyaye o ye kwa sia me kanyansa na akire o ya boa papa su nyansa wate cause esi nyansa ho ye de wo ba ye ntom manipa o papa ko fidi amono amfa bi anwo o maami afia Agnes amfa bi anwo enti wanya nipa sa tama wunya nipa bi se o mo twa ho hyiae te sa no paja abradrowa Sherifa Adam Monica Monichelimo ena afi Hajia Ashamo Patience Yebo anom nana ma Santua Jekumo Sister Fasina Bedumo Sister Rosa Begumo nana Rose nom Sister Rosa Anochemo oba FSA mami yetiwa mo name them mami da akwa mo mami nya akonom Hajia Zulai Muntala nom efua kekanji nom Witagogo commando wade share royal menu mere mo Sister Yafosua abradrowa nom name them Lela Hassan Tanko Yamboni Zunsuru Joshua Krantenom Ohima Mary Van Dam big sister Satana ka so sua nyansa because o mbeka nyansa che o munim nyansa che o motu kwa kwatena brochi abobra che o Batma Van Dam nom John Brown nom o John Brown baby obi amechia no brother Jackson mo Sherifa Adam mo sa bra unya sa nipa o mudo fra koma mu no na o se ka usua nyansa because wo nyansa nyanfa bia ngo because o papa na kwasi ampeni pa konom o papa kwasi ampeni ko fidi am na wo ya makoto na twene kwa no ho na makoso esika si kokokoko mo because o suanya si kokokoko na me bo abaso si kokokoko welcome sister me say permit me to say si kokokoko frɛ me ka kire me say me kobusa hospital bed bo electric one bi me kobusa ye no de ba ko de dollars ma more than $5,000 ko beto e de ne maame atoso ene wo kura de ankwantu me nyina maame na wuo kwasi ampani wo betimi atisa sika ato hospital bed $5,000 e do maame atoso se maame ne naso ya nka wono kura oje na wuo ka oto de na atoso efu akeka genom amonu jamfu anom odokojo papa binum retention anom retention maamo kwasia obabasi o si kokokoko ko betom pa $5,000 e de ne maame o yale atoso yekobusa ye bibia sika ne be ready aba na maame na wu haji ahyanom ma for siam sister Grace atobinom kanyansafo we because wo papa ko fidi am no kwasi ampani na o yale ya one ne ho a wo wuye na wantimi anya ba bia ntena e se de na si kokoko mo e de o mo maame mpa na maame ne dampa ne bi su dada but na eduru mebe no mo peja na mo breti kokoto electric one bi se de be ya ne nua no mo ga na mo hwe mo be ha mo na maame ne de wuye kwasia o beti sika $5,000 de ama o maame so yale da ho so na so kwasia ka papa duru mebi diaper kura de bono no diaper de bono no kura na wadwunso agumu no mutimi toma no o da ho no wadwunso no mikala da komo miki mo ka wonya ni ayi te se ayi o mo nim nyansa te se mikala da kono miki no kwasi dachland mo na ko mu chise wonyansa monika no na wo jimi ho a jimifo ene wagu asu kwasia ho na di usama wabeti ebo nsuo obi na aka je se kwatena broche mfie du no na mbobra ababa biti wa brane ntra ga na hai blabroche bedi hia na tina me se me ka je se me na matena broche mfie du no a kabade sa me shepo ka se beton because me famisi kan ko roll so kwasia jimi te se de onya sika wo de roll so no ka metena me nko amere ho na me ne me yere ne me ma di sika na manya bia sevu na ka me de abobra kurasi ni jimi wonya sika no de roll so wanye ye nyina free draw so ro aboaba just fi bedu no me se anyansafo eni ni po mako school du achi o mabobra ti se Josephine Bedi mo manu mere mo ben wa no paja mo ka so obra ho ase na osua bie efu aka kanji mo reta gogo o de share ya komando ba bi obi amecha si kokokoko mo ma fozi anom sister Grace Atobinom sister Rosa Begu for sinantinom
sister first na bedu nom kwasia we jimi aboa na otu to abodene fo ma ohima Mary Van Dam nom kwasia ohima Mary Van Dam onini maame ho agro ne maame aka baabi enso so maame ne soro kwasia otu ho na o maame over 80 years maame we ko 80 years and over e kwa sere nkrofo ba ye ko free waton asa na wanya bi ade atode na adi e champo kese ye bo anom opanyina sie du nom brother Evans nom kwasia jimi fo we eno de nipa nim ba ba ya ntwe ma sa da etimutimi hunu obi bia mamudi na chi nyina de Natina kasa ni dede da wo ye nyina no ope mama ngige my sister no oso onye ready so ne kwasiafo be nante kwasiafo agudi ya yeti awenya ano no say no battle depression and anxiety wa obe kama wiase nyina ate say some point no na kwa wusu wa anyansafo some point no na ono mabodamfo aduru depression enya abodam but wo de wo so no abodam fine no abodam ampa na de nya no ndi edam ne ti na ni so na vida no na vida enyansafo ti se na vida kwegre no kwasia o makosuku duru achi o mabobra odi nipa ni mu ye from zombie kwasia jimi 20 years in United Kingdom single room ba kwa kwasiasiu abusia asase so nkranza anya nkran ha o nya kra enye kumase enye tema enye tachima nkranza eno na ode che ho tof kwasia jimi wate na wo si nipa no battle with depression and anxiety na according to kwaso no abodam ode enye ntum so no abodam na ode no ho be ma ho na anyama enkoyi won ho no na masantu ajekum no na masantu ajekum atina brochi hu ase ma papa bi ni body skin kala kwasia jimi haji afoze ano matan sakin madawaki ba kope efu akeka jimo kwa sa unya nyansafo we yo ba ho na ka wo se wadwene na nya adwuma wadwena date se papa wo papa kwasia na wo na wantete wo na wo ye wo te se aboa na wo nkwasia wo na mo na kwato wo masie ni kwasie na makwase sika e de ati dasi ho no esi na madade fo nom na ka sua bi wa be ka che wiase nyina se wa bodam no da bodam fo do so nti na ni so tete no na se on ka hwe because wo be frodo no wo ko yusu for guess na wasa bodam ka ho na wo de benya no so betimi wa ya ne se wo be clean pussy na akua wusu ano na o ka o si na se wusu wi utira o se for tiri wuram na ma wo twi wo do epua ne nyina de puepue nkruma ne nyina atoroka ne nyina pue wiye na o ka o si abonte se for jimi no kwasia no dwadwantwe fa kɔ na o yira mapoku akɔkɔ tena ne ho unye sika na ne ni na bɔbra aboaba we so esun na so le waka mu kwe aboa kana na maje asanto aje kum ko betima che watena ase Antoinette na naje nom osofo na naje mu wasmam be se nyansafo kwasia jimi aboaba wo ho awieye Yesu bedin amankra mo da ne kwasia pani o media no so wa record na be boto wo pa ne chew ko damage ya wakoso no betima repair queenside braiding mo ano pajanom kwasia jimi sherifa adam yedo ye dirty works ni nyina wie e dey say officially me lanchi di no ha Natina ne dine ne na abra papa bi papa kotonom ano pajanom ne dina I say the media no so Natina the pussy cleaner Natina the old day poor pussy cleaner dirty works ni wa clean ni nyina wie ye say brosco to ho no woni problem bi abio uhunu be ma papa bi odi na chi obosi gramo e basika obi nyansa fie ni nyansa obi onyimi te se kwadwosibo ebasika ehia na tsaka kwesi bobra broche be di hia mfia duo no odi na chi ena wo kam kwekwe no benya wu de se di na dia ma ho no se Natina the pussy cleaner Natina the pussy cleaner Natina the pussy cleaner Samuel Antwi Ankomanko aka Natina the pussy cleaner wa ya adwuma ni nyina awie wa clean awie ni nyina gu ni yam te se ni dina wo ho ano no Natina the pussy cleaner oko 16 times ye de nanu bomu 16 times obi aya multiply by 2 into 32 times e bia o de nanu tue mu into wa clean ho because ko ye clean ho by 32 times e fi bia ni ho bio ho ye defe ho ye neat to kwasia jimi me say se obeka e fi na ko so ba na betoto ma ho a wo sole na pa fa phone wo sister dollars won ni net UK ho e local call mo afre dollars fanse wura wase na hwia cent na te sei wo wi a mo afre wo sister adobia o Ghana adobia fanse wura wase e te sei wo wi a mo afre sister Vic fanse wura wase na hwia e te sei wo wi a mo afre maame afia Agnes anti afia fanse wura wase na hwia hwe na ka chem aboaba asia dwodwotwe jimi kwasia wo mu ma krama ba ya wono ne mada enjoy ma wi a no toto ma ho ase aboaba wi afa froba maame o Ghana no fa ne sangura na se ne nua no krama jimi kwasia wono nsuo se twafo wate aboafunu
ammo bra kwasia when ka cho say beye beta woni paso obi asoma so onye sika fa ko ro dress kwasia ka woni da ho na nyan masem a ka bade sanka ko wanim kraman me sika che wiase nyina se oba nkranza ebe yo papa yo no oba nkoda hotel tu ni sofo ahyewo ni sofo mona tu ni sofo mazima oba pa we mu nyina nyansafo no mko nante ye nyina kwasia ko mechi onya free of charge ma jimi kwasia dwodwodwie ahyewo ni kobokobo a watam ni dua to no ko ho a ohun se bibia hye zip mu bia wo pe bi ne na da aboa group ba ko ba yo ba join o person obi ada twahia wona ne ye na wan ba ye no record no blackmailer aboa fu ba dia ben kwa ya jeso ma no ba sha tare ma kotodwe nyina ma opportunistic fool jimifo opportunist ya wode ne bed nyina gu ma so kwasia brabroche be ni hia 20 years in UK ade abetima bosu ne single room ba ko pese kwasia oyiri sika watam so de koto asase a na de sika koto asase won kranza ya eya obi apese otuba krom abrochefo obi apese obesi da won kran ka wode to 2 plot wo enkran ha ne koto 2 plot won kranza kwasia oyiri se won pe wapo ahye se for de sika ma no krama ka se enim ni nyina kwasia pe na kwaje kankama hye ka ohun mokwa uko kankama hye ka mokwa so de ko yo papa yi uwia na de si ufie no atwa betu media so de je fans kwasia ba be ka che wiase nyina se private car white no anya kankama hye ka hu musuo akwaje rich Morgan pick up na emu na wo bo prema bo wo hyewo emu na no ma adeda kwasia na de ka na kwanya accident be ka che wiase nyina se mo kan na kwa gosi se eso otua ka ne ka na wo fa ka ne siesie na mo de ka ne si tow track so free kranza straight to Accra wo ya aboa kwasia ni pe kasa na be kasa bi abodenfo ma ebi no mo ba okwa yie no unu ka na mo dida mu ba ba sia o wo ya aboa wate na kwa wusu a onye obia Sherifa Adams e be kanya nsa kire maka je se jama mi ngega asema no o pa audio so he bo ma de enchi Natina metro challenge ama se so ba na baba audio bia no antimi afa full conversation ama na krama ne fa o maame afia Agnes na ante afia ma ye wo so ba audio no antimi ama full audio na be cut and paste a na papa kofi dia mono no ye kraman no ye prako o ye kokoti yo fui e no no maame afia Agnes ne die no mo wo aboa ba wate nipa ba ko na di nkomo nipa ba ko na di nkomo fa full conversation ni nyina abra na baba audio no obi antie bi na no engage titi be record me o de bre won so no o kasa na me so me kasa to obi ehun so no ne part na no e don na record ye enu bi ne pese ehun kwa sia jimi baba full audio full conversation baby a nkomo start ye the genesis of the conversation ne ehun the revelation we aboa wate kwa sia jimi omo nu wona fo asem ko mo so ujema ni ma mi so caprel we aboa kwasi apart from so we record obi abebo anakofo obi picture e dia babeto so dia bi na betimi aye e kanya sa akire kromfo tutubotom ni ahyawo ni sofo tu ni sofo jantra ni sofo kwawense ni sofo apetesi ni sofo wi ni sofo kwasi abeka che wiase nyina se enya apetesi e de mahogani ahye eno no nsuo uti studio kwa na bobom eno no nsuo no ya wonom kwasi a wo do ho betutu obi kwasi a wi ni wi an wasa hyehye aguso ohu asene wate ohu asene obi a otie abrecha ntimi tonku papa ansra ohu asene se abasaman kama esi janhiem kwasi apeni onsem de ndesa de ode nante fom jimi we ya wunimu nyansa wadwene wo fom sakopato ya no person de nkrofo animu ye fom wa jimi asam so hajia can you imagine hajia mutala zulai kwasi apeni wo we so la no odidi matem e ma aboodene fo aboa woni bi obi betimi aye na no hajia mamika sasemwe na kura pe aye pragra dia adwuma na kura o hajia zula mutala o haso me boa na kura pe pragra dia adwuma pragra over 500 million $4,500 over 500 getting to 5,000 pragia na hajia waya sika no ene yekotoye ene dia kosi na kura de adwuma aboa betimi de ho ato sa mawe no kwasi apelo baba sia o etiam like almost $5,000 almost 500 million na kura ti Ghana we hia adwuma ofre na ape o waya Brazil ko na ne rawuf mo ko na mo kokoto abobo ya ndasa area pragia ene yekotoye na me ne no ye tenemu a ene akura ti American house ho no baby na me drew ye friend say haacho na me ja no de kofi kwasi o betimi de won ato wo ha jezula mu tala so wono wo ha no kwasi betimi de won ato wo betimi agina wa nema ka almost 500 million e de mo akura se won fa top plug no fa nya adwuma se de be ya won so te na brochi na so mbadwo no kwasi 20 years na brochi be di hia wo do ho tutu yie ha jezula mu tala almost $5,000 e de ko to pragia e de ma rawuf so fa kwa ye adwuma na akura no o ye adwuma so nya bidi
me ni duru ba bi a won se me cheche na won hye da nima kra ha yi me ni duru ha ba bi a obetimi akofie a me ni si ya pe hwa na onya dropping akosi odwabense wa kwasia emma prema fo mo ma bobrefo keke gimo obetimi do ho atutu obi ha wajina wonema te 500 almost $5,000 e dey atop pragia amane ya register bibia de lances nyina yakofo ne ndasa area sakra na fa kwa ya adwuma kwasia wotu na tutu ma emma we wotutu mo ho e didi o matam so me zombie kwasia obi ni wo fra wakwa raboche obetimi ayebi kwasia jimi dwodwontwa aboaba sing room back so la na wache ho tof be se be ka che wiase nyina se car white na si ufie ho nya kaka ma she car private car nya kaka ma she dia uka se yini mo ho kwasia dwamanfo rechi mo kan ma pick up papa bi eno na wo de bo dwaman na wo ho bala konti kana kwa nya accident uwi a wote ho ka che se agrada na nkwa kokun ho you are fully fortified nka agrada na kokun mi wa ka na wo ka na nya na wo ka na ye de na ka agrada kwa kokun wo mama mi su wani wam nsuo ade fefo ye ma wo mama nya ko hwe wo baga na ade a agrada eye ma no ekohia wo airport ewie na odidi mama na tem ungrateful bastard kwasia jimi wo baga na security fo mbehia na jasin boys ka ho bi ewie akire wo jimi ho ka kire wantie no aboaboa kwasia jasin na no me konfie wo na obetwane kwasia na bro sai wo to na didi krofo we tem from zombies safo ni nyina edo mama ngego mudi na chi kwasia jimi ha jia zulai muntala wojina nenu ati almost $5,000 e dey amane ba so nkoto na kora ofa pragia no fa kosi fi ofa nya adwuma onso ti abreche na asomato no wa creating employment amobi yalefo kwasia kwa bagana less than a month na opebosia free Joshua Krante ho bosia o ukobisa €500 wanya bia ma 100 na woje ye chese we useless fool wo sole ana wo kika wo de che ho tof kwasia de na wo yire amapokua na ote ho no one friend amasa ama me ho abakire mi o sika kura wo ma because on say sika no de ba bebu pro o de ba bebu preman woni sa o ma sika kura o send wo ba bebu hwe mu kwasia tutu ni sofo ahyew ni sofo hema fia asanto a Nana Rose can you imagine Nana Rose hema Mel Van Dam kwasia jimi abodam papa enye kasa o amanfo nkasa preman fo ma abodre fo ma me so ba na bedi o matema fa wonu ama ne bra ne companion contrast eho eni behunu bibia kan disaccorting for man o man num disaccorting am o mafu kapu na o mafu ay te se ebrimu nyaado ano o mafu asise mpudu no o mafu ay de he na o mu nya sika ntonku papa nsira abijan fese poclair no makoto miate emia agumu vasile no de agu no mafu ay de he no mo sa twa pata sika ho mu nyanti na papa dwamafo man no mugu ho na dwamanti de ma be fo man no wadampo ma ene de 10 cedi 20 cedi 30 cedi ne de fo mo te se ayi no press no kwasia wate jimi abuaba wo be di krofo atem yalefo e ko emi hu wachi kwabra ne ka kire me sta kosu adwa besewa ka kisa kwa wo useless o mo obra se di papa enwu a ko ni nua mo miensa komati mi amesi single room miensa ensi abusia sa so wow kwasia wo che ho tofo betra so hima empress kwasia na wo che ho tof abusia nua no miensa gu United Kingdom doctor nyina wo mo be si daya single room 1 2 3 incredible kas ekome 3 eno mode toilet and bath shame kwasia oba ma Grace sister Grace e hono no wada no ye ne life kwasia kwa tena broche 20 years ka ba ye ka ye life ka self contain papa bi na da hall na ka da so from now ye video knama ba Sherifa Adam we obedi di nipatem Nana Rose me se we kwasia pe me se me pesa me kakra abote for na prima for ma do mani ba ye from Nana Rose woni no kwasia sister Rose anoche woni no mame da ko a mame nya ko hima Mary Van Dam ha Jezulai Muntala mame nya ko sister kosu dwabesewa kwasia o sole afre zombie fo kraman me se fa babusuafo ne bre o ton tu ni sofo ahyewo ni sofo jamia jima mata Jamila sister Jamila kwasia kromfo sofo scammer ya ode babra be di fraude ye abe wie ni pasa abokro no sa afri ni computer o de block ekosi ni papa na watweda ekosi ye da be ye Ghana esa be ye bi yo UK miwa ka wo no bra nyina metima kabo ma aye no baako greedy bastard ena mo du frupeti o twema ne brother ye no nso kono sakwa no agiska obi e de ensa mami gegedofo e de ensa to ton safri Germany all the way to UK ade chinye kwa wati mi afra nka je sister me da wase ewi ache woto obo na kuti ase sister no ba wachi aboaba obi a wachi ye gina de kraman wo obi aka abaje kwasia pe ni jimi
me say be catch wiase nyina say car na we dey see platforms no white one na we dey ho tough no enye kanka ma share private car abuatan na sabe catch wiase nyina say ye konkuranza no wan kofo obi yira ma to hotel ho asola na ne da Morgan pick up ho na dey bo we show o bone na we ye na e na car no kwanya accident kwase jimi aboa wata o ni pe kasa na be kasa bi jimi fo me si fa wonu ama ne bra yen compare yen contrast kwasiafo adwamanfo ma na omugu honom na adwaman ti no omutimi nya be man tra mo no be ka che wiase nyina se wo sister adobia okuna be ka che wiase nyina se wo sister Vic okunu kwasia e de ti no mu ni kunu e me ma do so no ma wo agu ho dwamanfo be ma odwaman tantan be ka che wiase nyina se wo papa kofidi am no kwasia panyin na wo yale da ho no ama hwe na one ne ball no ho na dai pakra keke na mo de bebo na mu nya bi fa mo no na wo wu kwasia wo na masie no kwasia wo na makosa sika no be ka che wiase nyina se wankofa ma afoforo no ma anwo ahyawo ni be ma kwasia panyin wo so le na wo che ho tof kwasia ho omomu ni mu na fa ko mu so wate aboa mi no mu ntwiem yakopɔ na hyɛ da de me bedua ho sɛ wo gyimi na wo gyimi mmra na me expose wo nyo bia braboche be di hia aboa me kra me papa che o na vida ko egre can you imagine 20 years in United Kingdom wo so le na wo che ho tof wo ti ho ati abroche na onya sika de toto sinta nyema ntade ya twetwe mu na ma me di akukuru hia se free bayere asa na wato anya bia di kraman kwasia baga biga tampiri ga fonyeniga agbelema chichinya chinafi bulu chinafi aboabo na ntwibini chinafi so onti ase a nkrani ka se chinafi a china ye na ntwie na fini ye bini ye kabo ma chinafi ni chese na ntwibini kwasia wate jimi bulu so nkrani ka se bulu a chese jimi kwasia aboaba me say o so la na ototo ma se na wase kankan ma tro challenge amount start free UK unu nua ba eyi na $. Anopa bia $. Fa se wura wase hwiahwe papa ne te sei na ka kire wia na fra dobia na dobia ye the same thing wia na fra Vic ye the same thing wia na de siu maame ankasa afia agnes antie afia so wia afi wo fa se fo bekim no mo wo fa usu mama no mo go kwasia jimi apatesi fo ma no mo go obusuam no kwasa so o regard o mo respect o mo kwase o mo nim krampo no ma be hu kotoka international airport no ma be boarding pass no ma kwa ye check ni kra ko through play ahwede ye koso atira play no ma didi aboatan kwasia no kra so o regard o mo bu o mo challenge o mo aboa na no so obi abeka che se kwade da papa o park situ de no kwa hemfie na he fa ne kwade da no ka no ba ye limousine na ko fa afuna mo de chini krom nyina mo de chini krom wi anya park so na mo de koto ye ha wo hunu wo he na wo wu a ya fa na anto ni fia de koto park so da aboa na kwa me ba fo to so na ne hu papa mobo ye papa danfo na wa fa o papa se ne papa no wasie na ma wo e ko det kra pa ba bi tina me che ho tof aboa jimi mi moki into so no kra na me de eba yalefo metimi no wa ye 6 hours bibia nim kwasia wo ba me ba odi obi a krama ba aboa ba wate e kanya sa akire me se wo no me na di wachi na so obi a wa ye o papa bia Natina watema agesi no Natina jimi kwasia pai ni kwadwantwi wana wo fa bi ni no je oni ma record abebo wo bo wi ade bi na aka e chapo kese ye bo a chemla jima ba wo bo wi a de bi na aka wo bo boy ogu amakra do ni masem ogu na ni masem wawu wo bo boy ogu mami e do kase ni masem wawu wudi bi ye mami fese na yakom ya wawu na kwa mi wawu Joshua Kranti wawu mami fese mami ngege wawu kwasia wa jimi papa wo bo boy recording aboa ba e de na record a big deal ade ehu ni se obete se obi akaka kase na makọ wi ade makọ repu obi ana me protiku e babon tira ho beti ma kire o koma ye die bia ti se die ye di ya aboa de ne ka no back door tim kan front door ojanu awati adonko jonjon ololo kwasia jimi mi next time udi nkrofo atema fa wonu ma mo bro Natina fa wonu ma no wo fa asefo no bra mi ba mi hu omu la mi ba mi hu omu apetese fo ma no mi hu omu aso dem kwasia jimi wa wote abroche kra na ada ase na wonu ma no mo gwa kura ase no aboa watena abroche over 20 years na ne ho asena wenim se ye top perfume kura yusu hu fifire hu ntahwentahwe kwasia hu nka wudo bi ba ni be ye fom se wudi na da ho ne se Natina the pussy cleaner Natina the pussy cleaner Natina the old day pussy cleaner wa soke bibia ma hwa ye nit uwie ye no ya sa kana si abontene na afa broken heart a che no wo eti adofo no nyina yakopon hiro bibia se ka akoma so person support a ni momo number na da ho no se be menya bia to data na jimi free ya we jimi ma ba be che ni nyansa mo ka che say I will forever remain his boss because me wetimi kire me hwe anya hwe kra no me asara me free play me a me sweat nya na kwa me energy nyo bi na give sama se de na kwa me ye ma no ansa na me kra me be free play no na ma pe asase keto bi ato ba bi a
me ne me mate so di kwase apanyi we ya wo mo bra we ya ono 20 years in abroad ya abusua sa so no ninu amo miensa ya doctor nyina wo makwa hye single room miensa si so no enye ne o size ne me yes your boss wan kasa me kire onyansa se wagimi me na maka je se me na me tie broche mfia aduonu a kabade sam me shepo cars e beton ka me kra ka bia me koba because me family sika ko ro dress dwamanfo sofo Richard Osei haji asha me family sika ko ro pieto nti ka me boabo me sika na aboaba oba na de nam hotel ne ma de da ho from knaman woni pe kasa bi yalefo aboa tan wate kwase I will forever remain your boss because woni akuma me nya opportunity me kire onyansa wanfa kwase na wojimi ho enti na me tia style bia bi me de woni mu twitwiri binim me woni mu twitwiri from kwase a oboni a waye me say me ba wayie we invite me live on camera me ba tembe boa me ya adwuma hihye konya SÄCRÄTS ebre kura kwase aka wo ko ya wo de bo wa hyewo ya wo jimi a wie ya wo nua ko we sani kwase afo ko we safo asefo wa buru se tamakofo aka akoto twene me na me be pie so na me organize ye ene e muru ka na se oni yi ni pie ye kwase me save life me ma ba ho ma me headset Samsung headset papa bia ka hotel me ma voice note kwa fatomo no boti ye no wa fie me kwase na ote wo se me ma ba oyi ya ba bedidi wa go bayire fufu amama di bayire fufu wudi ana wo tana nkofo di yam kwa da hotel no metetagu no wo de ka manum tim so ya aboa eti sa we ni ti no na ya ahene pankasa eti sa anyambra se mo ye tia me ti no me di watem style bia bi na me wia me de watena osibla because insult is the only language the fool understands. Insult is the only language the fool understands. In this case, you know, kwase jimi na you want take us and this you dinner temo no Natina. Nti me do su sibia ma catch so ya aboaba. Wo se kofidi am no kwase ampanyi na wa mobra no a wokofa wo maame o sakofa ama foforo no mu wo ye na senye enkraza man hina dawroma ene sie no a ko wu ye ka mesie ne te sa aboa no a eno no me kanya sa kire say wo papa wo ye watimi atete wo ye o te sa aboa ti me nya sa atu trim say next time wo pa na be kan ma ho asema ye careful especially those ko to ye me dofo on so ma me se me nkoma no say de wo ti me ka che wiase nyina say wo obi ansoma wa na kodidi obofo atem no sa na me ka che say me obi ansoma me ba me comment kwa say wo engege titi me pemwa me bra no ma ye bibi bebra ma wo ti me frɛ me wati se baby love akoka sasame ho ko seche ma me ma ko pe voice ma to ma na wo de ko ntokwa metimi ma say pictures na de ko ntokwa me ma ba ho moa wa moa mu wie ya wo de me ko ma ngege titi ama na record me ma be bon platform so enu ti se metia na me ko a me ko wo ya aboa kwase jimi asam so abodam jimi fo dwodwntwe pa me ka chi se opa na obedidi krofo atemu a wunu ya ba vege wunu ya ba dobia ene wo fasefo no mu nantina papa nkwasiafo ahyawfo ma na omugu ho no a omu emmobra papa be ma bia be fo mu a no wadampo omu na oba na ya be ma ne 10 cedi 20 cedi 30 cedi no mu de da rough na o ma wo wuagu wo na se no bia na ne papa no fo mu bra ne company contrast ye o ma sasra ma no nso bia yo ma fa de he na kwasiafo a omu ni adwoso no a ye o mu te sa abo na ya ntete omu no fo mu bra ne company contrast o ma fa te se Burkina Faso tomatoes ene Cote d'Ivoire tomatoes no fo mu bra ne compare ene ye beti ase wo ya aboa wate jimifo ma sama challenge ba ko se wo so la no pa $33 oni ne 2 week so e ka se so fa ne sangura na ase no hwian hwe wo wi a frɛ adobia wo sister panyini wo fa ne sangura na ase no hwian hwe wo wi a from maame afia Agnes anti afia wo fa ne sangura na ase no hwian hwe na fa wo ba maame na fa wo fa se bekim no wo fa wo so man kwase jimi wo mu ka kire wo wi a na fa wo hunu se de setia asa no be become bi bon asem udina media ma wo ma lanche forever and ever ne Natina the pussy cleaner 32,000 pussy cleaning wa ye adwuma ni nyina awie wa mene wo de pua na guniyam wo gomene ne mreke ni nyina guniyam de say adwuma na si wo wie ye no ya kana tikwasi abontene so fa ni jimi ne kwasia enko ne broken heart ya che no de da moti abonte so so obo audio wa na ma hu se broken heart na ache no ye kwasia me fa nanum asem no tudwa ba ko bi wansa na makọ because esika kuma ye kokko anum mutie satema wabudo na wono ote obusa oba se wenim de anti a ontimi ne oba na nye kopo because o se ontimi ti ne ho mfiri oba na ho because on se na oba na tena be ye kwase because obisa mapoku ya no kofa no mo number because oba timi twese ka woni kuro so ma woni kuro dwane firi fie dia na kyesa asem ho because wo ye be ma no ye kwase kofiri kwa mu na walete ma mu hunu be ma jimi ba jimi eno mu nyina maka mata mabo ano na mote ho etimi ka na mu nyina matie se broken heart na kire mu tie no Odosana enyamanya bem na ahotiti bem na yibi bem na odo ahase de afro na wieye obra budo muntie
we be kasa de because Confrontation to unti So obi sa say nana pewa obi na beka o si obi busa wo say se nana pewa etsi asem na beka other party no obesa de abeto aso. We are the masters of the game. Absolutely. Untimi nchirehwe. No bagawaya. Koto. so obi sa say nana pewa obi na beka everything about you is I don't know how to explain it, but trust me, I like you to a lot. Now why? Yeah, sure. Let me ask a minute in your couples. Tie. O si eye ne yase. Ontimi ne me nye couples tio. Eye ne yase ontimi ne me enye couples. Seka obe have enough. Odo idie. E wo senka. Mu biem. Mu aya na mu bie voice mu no. Say na mu bie mu no. Menti ase. Mu bie voice mu bie ne sen. Na ka bi mie ne bagaya ne ento aso. Obi sa say. Thank you. Obi bie mama me. Muntie. Na beka. So obi sa say. Nana pewa obi na beka. Everything about you is I don't know how to explain it, but trust me, I like you to a lot. Now why? Yeah, sure. Let me ask a minute in your couples. I will see me jealous with you when the baby I come, the baby I got now I have you enough. But what's up? Where jingle? Wait. Odosa. Edisema hu. Muntie na muhu se. Oto okeka mu nyina nya bibia broken heart. Ama poku ya tie okunu. Saa atema no wabudo a wo jimijimi no hu se no. Na miminyina hobi. Wo jimijimi no hu se no obi anyina hobi o. Kwa asia. Edi uko ere sa de na wo so kwa akopɛ no. Enya hwana nka yema nye yema ne clean ho. Wana wo se yema clean ho. Ba wo clean ho hwie ne hu se wajimi. Ene aka wasi abontene. Eti wasi abontene fa wajimi. Ene okwa asia. Ya abɔ ho nta no. Ene wo hyawo no. Ene wo scamming no. Okro no se atutu. Ene ho afi no ho asene no. Ya wo si egu wonu ma ayekɔ apro aka ho ayete se jale bob no. Fa kopɛ ba bi tane anwene ho ate wo ya aboa. Wajimi asam so abodam. Wo ye kromfo, wo ye scammer. Wo de Bible no ba so be mislead ye. Na wo de wiaye, na de prepare ye go. Na Nyankopɔn apa ho ntoma. Enne wa wo ti badwom e ka kire wiase nyina se wo timi no be yereda. E ma wo wiye no. Wa ma wo de wano akrini na se nyina kama. Wiye wa ka wasi abontenti. Yemra me ko bi man ye me support o. Never. Enyansafo te se Monica Monicelli na na se ma menya akon ohima afia santoa fuwa ke kanji akoso adwabesewa hajia Zulai Muntala Selina Ofori eni adofo mo so nyina no yetimi support ohima Mary Vadam sister Fasina Bedu sister Rusabago Gladys Eyeboa sa adofo mo so misi obi ani ho a obetimi support sankwase adewe ohima Mary Vadam because wachimi abodam edigo temaduane yesi wiram enti te say retention man mu nyina obi ani obe support wo. Yes, it's as oye kwasia. Sister Yafosu anom, Monica anom, Sherifa Adam anopa janom, Selina Ofori nom, na akuya wusu anom, that ma Vandanom, Jamila Matanom. Obi enu obe support sankwasia de we. Never. A prima for most young ma kwache Richard Osei. It say brother Evans nom, John Brown nom. Name them. Enyansafo bi enu dabi kwasia because first of all one man on pana wa pump the balloon one pharmacy public na ne da so one ne da kokuam
nti ade na se bibi ko ya kanka no kokuam enam se wagi mo hyeda wo ye vagabond so be gu n'anim ase anopaja wanka se onim agu ase ene obi ahu se broken heart because so onim die ntikura wotimi ne nya couple because wontimi timu mfiri no ho ene afia se wa no wa kira so ye jimifo na wo mi amakwa na wo se wa ye jimifo ti fa wo jimi couple ba betina nti wachi di fo mu di wachi empire fo no nyamu se mampra no wo ye jimi ya twi nadi nation fo ya mafia na simple kura wa jimi no ho etoto ma ne ma deda ene ma deda to mu botom sa wo de ba nation side ya ye ne useless wa kira se ho ye last stop because first say if you have listen ya queen no angasa no na ne abie firi kumase swame eno de atutu kwa no de beduru ha ti kwase ya wo de adwuma ekodi no no wo de wa ye dirty works ni nyina awie no wa wo wati kwasi abontene e de ba bi kwase so oba na be kan wasema ma followers ni musa se ompa na wa pop de se balloon no ya wo da so no public social media na be da kwase jimi aboa ba wate won se wo kan wonu asem se wonim de ethical team ni nya kopo wetimi ti hu free no kwase kore ko kasa asem bi kire wo yire amapoku ya because ono no fo na egu ne bo no e bia na egu ma me gegebo ono kwa de ne de no soso no fo tabra ba no betima no mama ho ayo de kwase eno he jimi na wo jimi ho se oboy gege twene ma me no fo kwase no twene no fo na ye wo dia wo hu de broken heart aye wo we jimi for complete my true challenge na ma me ka before amesa akọ no say wo so la no pa Fredolis ofare se ngura na se ohua hwe a wo fro ka kire Fre Adobia ofare se ngura na se o sister pe no ka kire o sister keto avec ofare se ngura na se sele no foli ohua hwe a wo ka kire o wi ama me na nka so pe mu no ofare se ngura na se ohua hwe a wo ka kire o afa wi a wo ba ma me ma no wo fom se ngura roma se no mu hwe no mo ka kire o kana ma ba jimifo ya ye wo na ye tete ye wo na tete ne sa ye ne te sa aboa ne atete no ha ye wo no ye ne te sa aboa ya atete no to ni manes ya ma ho na wakeka da bia na tem die one way wase mole enti empire fo no mamudi na chinyina mo hunsa man plan na tem die one way was start free Sunday ma lady so atem die one way wase mole na wase sei enti nye brosco to so no start ye we jimifo mo nyina mo nya careful me de me buy say han bofo me be bom kokko ufa kenkanji ohima afia asantoa na mahunu ni pakora wa ya akasa se obi a wa ben na wa ne papa bia no ewi achi papa we agu nanim ase nti mo ne na mo nya careful me de me ba bebo kwai na bia tomanim pese officially me kam obi ati ase se nation for eso ehia bloggers me hene me king Joshua Kranting once wa ye busy o ba bi basa they say me so na nani ho a o chiame o me ne nam ya ohene ba akọ na chiame me so Matiasim Natina also by mama ya blogger into officially my be blogger because of you. Now I'm ready to match you any day, anytime, boot for boot, tooth for tooth, and an eye for an eye. Means slow capre because you are nobody. Even you nimpa, send your blows with me moment jam kind of cry natural. Unim akoma debi mo we your bar because me follow kakra no him empress me follow kakra no who say we ye Jimmy fo a oniema we ye nyina no we emotional intelligence to your dear to so bar. Yeah, even though kuta we who anima who saw your bema, but your bar, Suba no bibia, your bar. It's in my bam the nyansa to team. Me say, Jama mingi life for mano. Jane life for mano. Because where Jimmy ache. And this a walk because where Jimmy Hua. And yet, a babet yes, mamma, opa board you ma the enche. Me ba me do no create through do. Nam de ato much say we are seeing na mama who say wo Natina, Samuel Antwi, Uncle Marco Samuel Kwadwantwi. Ya wo frim kranza wo papa no panyi kofidi amono na maame ne anti afi Agnes me ma wiase nyina hu se wo ye kromfo sofo wo ya hyawe ni sofo wo ye monatu ni sofo wo ye tutu ni sofo wo ya azan wo de babro ba so be scamming krofo wo ye kromfo nyakopon twia honhom finika dwama honhom no adamoni honhom krono scamming honhom no misleading honhom na wo de misleading krofo no nyakopon twia ne ka no fa bi mpe so enkosi so obesesa wadwene no ehon sesa nya ofa ma wo yire no ma no wasefo na omuso kosa te biam na fa woni kotwa mansa mienu ni hunu na wo sese yegu obi ani mase na da wo ya aboa wabɔ nipa wabɔ mo no masɛ mabɔ mo record nyina no omu ya omu no omu su omadi nyina no adane abawo so na adane animgʋaseɛ ma wo ya aboa yakopɔ hyira dɔfo ni nyina yakopɔ hyira dɔfo ni nyina obi bia ɔsɔpɔto mami ngege bia yakopɔ hyira meda mami ngege ase ba bi obi bia Joshua Kranting na Fabra wana na James me ho fa me kasa Wise Media Goodman Benjamin Red Tension Man the love is deep na Kastana kwash reportana adofo ni nyina efua kekanji sister Yafosia Rita Gogo sister Fosna Bedu sister Rosa Bego sister Fosnanti
that man Van Damme, ohima Fia Santua, ohima Mary Van Damme, ohima Empress Bantima Van Damme, name them Hejezula Muntala, Stakosia Jabe say wa adofo ni nyina the love is deep. Gosin entry. Sima modina na nyebo apaye. Nakopo hira nation ye wona okuta platform mo boa. Atafo be ko low battery. Ye na obi ani asem. Kwadwo sibo jimifo no osofo a awie ebre mo waba wo de babra be wie aye no. Ono ne ne na nya. Ye na obi ani asem. Obi abeka bia ye nteye. Nakopo hira adofo ni nyina. Na afia se wa nakopo hira jimifo kwadwo sibo kromfo na wo de bible abes scam ya mislead ye no. Atutu ye botomu no. Ono widas apecho ono ne na nya asem. Oye kwasia eni kwasia so so. Nti ohima Mary Van Damme Yakopon hyira mu nyina no mamfra dom kwa adom boskoto kwen babe obi amechia no Yakopon agu kwadwesibo anim ase ama oye waje so begu anim ase but man kasa agu nanim ase selino fori sheli fada ono paja kwakubeli kwakupipra I am the guy Yakopon hyira mu nyina efura kekanji rota gogo na santua ama santua jekum Antoinette na naje Yakopon hyira mu nyina Yakopon hyira mo na nase focus no a besi ye na obi ani asem kwase apanyini no a wabes kam ye no abatutu ebotom no abewia ye no ye wi akire no wate ho a wofre ye zombie one ne enya nti obi abeka bia gu yaso achi kwase apanyini me kor mesaka bi o se Natina Samuel kwadwatwi akomako wo sola no pa ka che unua ba dollars frɛ no fo so ofa ne samura na se no ohua hwɛ owi a no frɛ no nka kire o sent no uwi a fro sister Vic no onye saa frɛ adobia no onye saa uwi a frɛ o maame no onye saa afia Agnes no uwi a frɛ oba o mama maame o ma no onye saa kwasia na nafosu ohene na nafosu Yakopon hyira mu nyina ohene na nafosu the love is deep nkozi si ebesa hyia bio no tiasefo Yakopon na montena me number ne da wo se kan wa koma so be support me data na metimi dia face kwasia mpaini na obetimi aye saa me number ne +233 536 479 713 +233 536 479 713 say bi so apese me ye adwuma bi ma wa so the same number Yakopon hyira mu nyina the love is deep gege nation ya wade yi kwase apanyi Natina de me se maso ne du apuo mu me nya na me posa ne ntohwe kopin so be start so be sua nyansa Yakopon hyira mu nyina me damase bye bye